Dobry večer, počitovaní patrače. Vítajte u ešte jednim vydanju emisiji Dobry večer Vojvodino, ktorá stej nahodi specifična, odnosno u celosti pošvecena vyberankom za naš nacionalni sovjet. Jak većina z vas už zna, na nedjelju 26. oktobra toho roku pripadniki 21. nacionalnej zajednici u Republiki Srbiji budu vyberať svojo nacionalni soviti. 4 to zrobia na svojich elektorskih skupštinoh, a 17 nacionalnih zajednici svojih predstaviteljov budu vyberať na nepoštrednih vyberankoh. Medzi njima i mi Rusnaci. Všetky osoby, ktorí upisani do okrem mnoho vyberankového spisku ruskej nacionalnej menšiny, hodni vyberať svojich kandidátov zo 7 vyberankových listinov, ktorí Republičná vyberanková komisija verifikovala za našu zajednicu. Predstavitelje všetkých tých listinov dneška večer predstavia svojich kandidátov i svoje programy po riadošlidu i prilapených praviloch, ktorí definovaní na okremnej schádzky, ktorá je organizovaná u našej chyži 11. októbra toho roku. Od askeľo chvíľky počneme so s predstavljanjem peršej listiny. Jak ste už videli u najavi, perša še nam predstavi listina pod nazvu Ruska liga Olena Papuga. Z nami dneška večer u studiju prave Olena Papuga. Vitajte u našem studiju. Zdrajbuce. Molim vas, že biste na počátku u peršem segmentu predstavili všetkých ľudzov zo vašej listiny. A za listinu Ruska liga možem povedať, že je ženska listina, poneže sme še na jakišik spôsob i trudzeli, že bi po tej zastupenosti, ktorú predvizuje zakon, vekšina boli ženi. Z totu pričinu, že dumame, že ženi u našim nacionalnim živoce znoša najvekšu terhu očuvanja nacionalnog identiteta. Okreme ženi maceri, oni jak to tih, ktorí najpovem i unošat od macerinski jazik i trebali bi zo zecmi perše bešedovac po ruski, mac, ktorá u familiji nje bešeduje za svojim djeckom svoj jazik, macerinski jazik, dumam, že njema totu pravu ulohu ruskej maceri. Takže sme še trudzeli, že bi najse ženi boli toti, ktorí ukažu, že očuvanje nacionalnog identiteta među Rusnacami najse peršenstveno stoji na ženi, normalno stoji na ruski familiji, abo na mišani familiji už jaka je, ali ženi toti, ktorí najpovem sme preferirali i ktorým sme dali čest na tej našej listini. Že ktorí členi na kandidati na našej listini. Ja nositelj listini, novinarka som u Ruskim slove, teraz mam jednu drugu funkciju, narodna sam poslanica. Jak varim, robim u Ruskim slove už veljo roki. Druga na listini Helena Pašo Pavlović, profesorka u Ruskej gimnaziji, terašnja okončovateljka dlužnosti direktora u Keresturskej školi i gimnaziji, ktorá má rusku familiju, trudiše, že bi Keresturska škola naise zatrimala svoj identitet. Treci na listini Vladimir Olejar, to je jedan mladi človek, ktorý intelektualec, zakončil fakultet, posle studiranja odlučil žiť u Keresture so svojima dvojima dzecmi i svoju supruhu, zanjati je u domu zdravlja u Kuli. Ja bih najse pohvaljela, jak jedno mlado človeka, ktorý žije u Keresture, za njima še s problemami lokalu, u členje sovitu mesnej zajednici, i najse dumam, že taki mladi ljudi, ktorí ostavaju u naših ruskih valaloh, treba im ukazati čest i že oni maju jakišik, najpovem, predispoziciji, že bi dobre robeli u nacionalnim sovitu. Šlidujuca na listini Melanija Rimar, ktorá aktualna členica nacionalnog sovitu i predsjedateljka odboru za obrazovanje. Melanija redaktorka za Hradki. U tim štiroročnim mandatu še na isce trudzela je dom, že odbor za obrazovanje na isce dobre robel, jedini, ktorý na isce še nas predstavljal pred državu. Može bože še zauvažuje nje otveranje, u stvari ruski jazik še toho roku nje uči u osnovnej školi u Đurđove, ali to nje ani nje jej najpovem negativnost, ani to, že odbor to nje porobal teljo keljo treba, dom to jeden naš problem njeljem u Đurđove, ali nas provadzi i u Keresture, nje daj Bože, i u Kocure.
to problem непестовanja нашого ідентитета, ktorý pochodzi od дідох, бабох, родичок, že небешедуju по-руски i думам, že Меланија наистина уложила барз вело енергije, že bi bešedovала izuz rodičami, ali nie možeš hnac rodičok, že bi naistinu upisali dziecko do rusko odjeljenja. Hej, takže to naš problem. Šlidujuća na listini Vesna Ragaj-Cap, profesorka biologiji iz Oskocura, ktorá tiež má rusku familiju, vjazana je za naš ruski jazik, trudzi se, že bi u kocurskej školi bešedovala po ruski, že bi zberala djeci, ktorí hodza, napríklad, i do srpskog odjeljenja, a z ruskih su familijov, že bi z njima, su i upisani do srpskih odjeljenja, bešedovala po ruski, že bi z njima bešedovala o naših švetov identitetu i tak dalje, takže ona jakaših najpovem hraniteljka, čuvar našoho jazika u školi u Kocure. Slidujući na listini Đura Vinaj, novinar z ruskого slova, ktorý bol redaktor ruskого slova, ukázal, že ruske slovo, dok on bol redaktor, u veci najpovem mandatoh i rubrikoh bilo dobre, hodzi po naših terenoh, ja думам, že nije drusnaka, ktorého ne pozna Đura Vinaj, poneže je už skoro 35 roki u ruskim mediju, takže Đura Vinaj na listini pretože pozna každe ruske obisce. Sonja Pablacko, politikolog, to je jedna mlada osoba, ktorá zo Nového Sadu, ktorú može buđe naša ruska javnost njena teljo pozna, ali думам, že taki mladi ľudze treba, že bi še afirmovali u našoj ruskej zajednici, že bi sme ih nje zabuli, že bi sme je dali, že bi pošli najpovem, može biti i guda komu druhomu, abo že bi še afirmovali dagdje inzil, takže Sonja Pablacko na listini pretože ju sceme začuva skri rusnacah. Slidujuća na listini Irina Varga, to moja profesorka biologije iz Kerestura. Ju Keresturci isto poznaju, poneže še trudzi, že bi u svojoj familiji i u svojima uličatami i tak dalje bešedovala po ruski, hođe nje živi u Keresture, ali ona tiž jedna, najpovem, čuvarka i hraniteljka našoho ruskoho jazika. Miroslav Takač, kulturni robotnik z Osdjurdjova, vjazan je za Tara Ševčenko, za rusku matku, pravnim je odbore, robi od toho, že šitsko tamo pravija, organizuje šitski manifestaciji, vysluhuje i думам, že je jedan človek, ktorý je operativec, ktorý može buđe nje najpomnije tak intelektualno vjazani za rusnacog, ali jedan človek, ktorý naiste može za svoju robotu totu, ktorú treba pomognuti z rusnacom. Doktorka Zlatana Nađ, nam Keresturcom poznata jagod naša doktorka, ktorá najpo liči rusnacoh, co znova думам, že dobre poručenje, a prestoto ličenje rusnacoh provadzi ih najpovem mentalne i psihične zdravije, takže je jedna, ktorá naiste može doprinjesti i nacionalnom sovitu. Blaženka Homa-Cvetković, jazična redaktorka, lektorka u ruskim slove, zakončila katedru za ruski jazik, čuvarka našого ruskого jazika, njeljem najpovem u tej bešedi, ali i u tim, že čuva toto pisane slovo, ktoré naiste teraz u velikej krizi. Jakim Hardi, glumec z Đurdjova, robotnik, zname ho jak, že ho šitski rusnaci poznaju, pretože okreme, že je glumec, režiser je, režira naš teraz okreme dzecinski predstavi, ktorý думам, že dobri, keď ne budzeme svojo dzeci uputjovac do teatru, darmo već už budzeme posle, keď oni virošnju, takže on ma jednu svoju misiju, že robi s dzecmi. Natalija Govlja, učiteljka, profesorka klasne nastavi, z Keresture je, žije u Keresture, dzeci je hodza do ruske gimnaziji, ali Natalija robi u Verbaše, učiteljka je u školi u Verbaše, takže u srpskim odzeljenju, takže ma najpovem totu svoju macerinsku i rusku misiju, že zazberuje dzeci, ktorí pridu do te školi, do Verbasu, uputjuju ih, že bi pestovali ruski jazik, takže žije u Keresture, ali u Verbaše ma totu najpovem rusku misiju. Slavica Marmila, profesorka matematiki, ktorá z Kerestura tiž, ali žije u Kuli, ma dzivčata, one žije u mišanim malženstve, človek je Italijan z
Kuli z Morja, ali žije u Kuli. Slavica, jak sam morala z Kerestura, žije u Kuli, ali je dzeci hodza do Kerestura, do gimnaziji, bešeduju po ruski. Nošitelje su šitskih programa pestovanja ruskого jazika u Kuli, takže Slavica ma totu najpove misiju nošitelja ruskого jazika i ruskog identiteta u Kuli. Ivan Davosir, naš z Novого Sadu, noši najpovem taki jakišik genetičnu osnovu ruskого jazika i rusnacuh, poneže mu djidove, pradjidove buli slavni ruski učitelje, jeho poznaju djudjove pušickih naših valaloh, toto prezvisko zabute, već se on najpovem baz malo je u našim veliše i pitali že otkalj Davosir Rusnak. On naš reprezentativec državi u horodskim biciklizme. Takže máme i sportistu, ktorý predstavljal našu državu u calim Švece. 16. na listini Vladimir Novta, inženjer informatiki z Kerestura, tiž jeden Rusnak, ktorý ima rusku familiju, žije u Keresture. I tiž bih mu pohvaljela jagodi olejara, že je mladi človek, že nije pošao žicu z Kerestura, ali ostal u Keresture i jeho dzeci hodze do Kerestura do školi i pomahaju, že bi še zmešu otrimali. Vi predstavili šitskih vaših kandidatov i u tim predstavljanju se na određeni sposob už načali određeni temi, ktorí značni za robotu nacionalnog osovitu, a na koncu konca i veci kandidati, ktorých vi predstavili i členi aktualnog nacionalnog osovitu. Preto vas modlim, že byste može buď u tim segmentu našej šljedujúcim rozvarky spomli, ktorí ste može buď konstatovali problemi, lebo ktorí témy, ktorí vážne, že by še o njih bešedovala, ktorí u ingerencijog nacionalnog osovitu i jak ih u budućnosti vi dumate rišovac? Mi kad praveli listinu i nje praveli sme ju na rokom i tagat hognaj povom, že jak budze, tak budze položime tu nejakih sposob hoć kohota, užec jak to budze. Na iste sme totu listinu napraveli z Dumano i vidite, že na listini je najveći kandidatu, ktorí še zanimaju z obrazovanjem, ktorí abo učestvuju u obrazovnim procesu, abo su tu, može buď skolo njoho, pretože dumame, že obrazovanje pri Rusnacoh na isce u najvećim problemu. Kultura, hevti drugi segmenti, informovanje, službene hasnovanje jazika idu po jakimšik svojim ceku, ali obrazovanje na iscima problem. A to problem u obrazovanju pohodzi od toho, že po mojem dumanju na isce ruska familija, to tih, ktorí treba, že bi bili nošitelji ruskого jazika, ktorí treba, že bi uljivali dzecom, že su Rusnaci, že treba, že bi bešedovali po ruski na jakišik sposob za njec bali toto šitsko. Pohodzime tu od familiji, u ktorých še menje bešeduje po ruski, pretože šitski dumaju, že žijeme u jakeši globalizaciji, gdje nam potrebne, že bizme znali drugi jaziki, a nje svoj materinski jazik. Dumam, že tu veljku, teraz njesem nikoho obvinjovac, ali dumam, že jednu veljku terhu toho šitskoho, a i odsudzenje prinoša i prosvitni robotniki, u stvari robotnik, našo vospitače u jašeljkov, hovodoh i tak dalje u naših preškolskih ustanovah, bo pohopeli svoju robotuljem takže domu i do vodi, abo domu i do školi. Ja pohopljujem, abo jagodišicki našo kulturni dijače, abo ljudze, ktorí robotniki zanjati u naših institucijoh. Budz Rusnak, to njeljem i robić u ruske instituciji, to njeljem po mojem dumanju pris na robotu otrimac odzini i po iz domu. Zname jak to davno bilo, že šitski našo prosvitni robotniki buli i nošitelji kulturne dijalnosti, takže okrem tej svoje roboti oni še zatrimovali išće u školu, u vodu, robeli zo s tima dzecmi, hodzeli po rodičoh, šili vjedno zo s njima, oblječivo i tak dalje. U nas toho već se i njet. Znači, već še nje merkuje na to, že bi na programu, u ovodoh, na ne znam, kod jakih djecinskih festivaloh, bilo šitsko vyvedzeneljem po ruski. Precu, našo djeci nauča po srpski bešedovat. Mi žijeme u tej državi, pa trime televiziju, učestvujeme u tim nepom i javni u živoci ih rodiči, takže dumam, že potrebu zostim, že nje naučime vekšinski jazik nje budzeme mac, ali še máme vekši problem, že nje učime materinski jazik, takže moj prioritet u tim bulže na listini neiste treba, že bi bili ljudze, ktorí budu tota lokomotiva, ktorí budu materinski jazik dvihac na višći urovenj.
Spomnili ste i druge oblasti, hvaljali ste, že u tih drugih oblastoch nie vidíte, že takí veľkí problémy už, može budem krátko najprobujeme, bo nám nie veľa času ostalo, dotknúť može bude informovanie, keľo vi zadovoljni s informovanjem, s ohľadom, že to je vaša profesija, hej? A dobre, že, po mojim dumanju, dobre, že novi medijni zakoni, ktorí prinešeni nedavno u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nie predvidzeli privatizaciju medijov na nacionalnih menšinov, dumam, že nas to na jakišik sposob vyratovalo, že zažljem budem, što od nas bude stara država, takže to dumam, že dobre, že to ti mediji zažljem maju jakišik svoj cek, svoje finansovanje. Problem može buđe lokalni mediji, za ktorý nacionalni sovjet muši dati vekšu uvahu, poneže to bude komercijalizovane, to bude privatizovane, takže u tih medijov dumam, že bude veliki problem, že bi nacionalni sovjet pošli povedo, že máme pravo na službene hasnovanje jazika i pisma u tej opštini, a tištak i na informovanje na macerinskim jaziku. U kulturi bi se može buzdati co išće po vašem dumanju trebalo porobiť, že bi može bilo išće kvalitetnejši programi? A ja bi zašto povedala, že nom kultura tiž ide po jakišim svojim ceku. Tu možeš pivati i tancovac, hoće i nje zna macerinski jazik, hoće nje bešeduje po ruski, takže naša kultura, ne budem teraz o štitskih segmentu kulturi bešedovac, ali ma jakišik svoj cek, da jedni manifestaciji kvalitetnejši, da jedni manifestaciji nje taki kvalitetni. Dumam, že dobre u tih valalov, gdje máme svoje festivali, gdje še valalčanje potrudzeli, že bi cali valal u tim učastvoval, to dobre, ali bi baza uvažela i dumam, že nacionalni sovjet treba, že bi veljo uvahi podzelil i dal na červenu ružu. Ostalo nam ještě menje jedna minuta, a može biti neke ostatnje poručenje. Preco generalno думаете, že bi vyberače trebali prave glasa za vašu listinu? A listina Ruska liga, intelektualna listina, na njej ľudze, ktorí naisce nje pridu na nacionalni sovjet bez paperov i za 4 roky nje poved za nič, to ľudze, ktorí pridu na nacionalni sovjet i budu žiť so Rusnacami i keď nje máme schádky nacionalnog sovjeta. Ďakujem vám. Počitavani patrače, bola to listina pod nazvu Ruska liga Olena Papuga. Teraz na šore listina pod nazvu Ruska mladež, ktorú nam predstavia našo hosti u studiju. To pan Saša Sabadoš, dobri večer, vitajte. Sandra Baranj, vitajte u našem studiju. I Ivan Kanjuh, vitajte. Na samim počatku, molim vas, že biste predstavili, hoć sama nazva už dost hutori, ali že biste predstavili vašu listinu, odnosno kandidatov, ktorý na njih. Viberankova listina Ruska mladež pod šornim čislom 5 tvorijaju 13 mladi osobi od 19 po 29 rokov života, ktorí už na odredzený spôsob afirmovaní u ruskej zajednici prez rižní aktivnosti, lebo prez napríklad veľa od našich kandidátov učestvovali i u organizaciji, ali i jak učešníky napríklad multimediálnej manifestacije Dňovka, vec u Međunarodnim volonterskim kampu, členi su i aktivni učešníky u aktivnosti vece naših kulturno-umetnických društvoh po vekšini naših mestoh, odkaľ su. Vec máme i kandidatov, ktorí učestvovali i napríklad u peršej studentskej naukovej i druhej studentskej naukovej konferenciji, ktorá je inšak perša i pionirski kročaj takového typu medzi nacionalnými menšinami u našej državi vopšće. Tiž tak to mladi ľudze, ktorí už na odredzený spôsob poznati i prepoznati njeljem po jakim však možeš povedať političnim djislovanju, ali i po svojej usilovnosti i po znanju ktoré ukladaju do ruske zajednici. Ja predkladam, poneže máte i fotografiji kandidatov, že bi ih našo patrače upoznali, že bi sme šorom ih teraz predstavili. Može. Moje meno Saša Sabadoš, žijem u Zombore, profesor, odnosno master istoričar. Druga na listini to Sandra Baranj z Đurđova, potim tu Ivan Kanjuh z Novog Sadu, na četvrtim mjesecu Jakim Vinaj iz Ruskog Kerestura,
na 5. mese Marina Hajduk tiž zo ruského kerestura, zo Zverbasu tu Aleksandra Lendjerova, potim na 7. mese Željko Farkaš zo Kocura, na 8. Ivane Mejdi zo ruského kerestura, student u Subotici, potim tu na 9. mese Andreja Biki z ruského kerestura, na 10. Melanija Mali z Kocura, na 11. Ivan Molnar z Đurđova, na 12. Dejan Bučko z ruského kerestura i na 13. Molja Baljin z Đurđova. Vi predstavili na određeni spôsob túto listinu a jak mladí osoby, ktorí už máte određené iskustvo, napevno, že ste provadzali všetky aktivnosti i aktuálneho nacionálneho sovitu a môže byť i predtým. Ktorí to osnovní, môžu byť problémy, ktorí vidíte u našej zajednici, u tých 4 oblastoch, za ktorých nacionálni soviti majú ingerenciji, ktorí še vám vidia, že sú najznačnejší? Mladi na tej listini ще позбирали коло нашого главного цілю або задатку, на котрим робимо, а то прибудить поспану і незаінтересовану младость нашій заjednici. Co za tim chceme povesti? Všetky sme švedkové, že baš mladi toti, kotri najbarže nezainteresovani za zbuvanja i aktivnosti kotri še odvivaju u našej zajednici. Čom to tak? Думаме, že postoja rižni pričini tomu. Jak перше, ми думаме, že musíme koniečno pochopiť i prilapiť to tú realnosť, u kotri žijeme. Žijeme u 21. viku, u 2014. roku, gde še mladi druža upoznavaju, komunikuju na jeden potpuno inšaki sposob, jak co to bilo pred 10, 20 alebo 30 rokami. A samim tim i ich interesovanja velju inšaki, jak co to bili interesi mladeži prešlih rokoch. Znači, naša zajednica muši ponuknuti zmisli i aktivnosti koji bi bili interesantni mladim. Znači, treba ih unapredziti da bi bili interesantni i pristupačni mladej populaciji našej zajednici. Tiž tak думаме, že veliki problem že by sme pochopili všetky problémy, musíme zaživim od počátku. Nie hlavný, ale veľký problém že u našej zajednici máme neprerivni podzeljenja i často zvadi i spričkanja, kotri negativno splivuju na mladih, kotri še, verim, i pre toto barz odaljeli od svoje zajednici i zato ja nie su vojc do toho. Znači, ta pripovetka, keď će ľudze počnu spričkati, či sme keresturci, kocurči, či sme rusnaci, slovaci, rusnaci, ukrajinci, dom to naiste mušim povesti o gluposti i na to nje treba trošiti čas. Treba ho hasnovito vyhasnovac. A baš preto, varim, pre takih stvari mladi še oddaljuju i njelje mladi, ali kvalitetni, mudri, dobronamirni osobi kotri bi naiste mali da co nove ponuknu našej zajednici. Ali budeme ščiri, kto bi trošil tvoj dragocjeni čas na takih stvari. Trece, to može biti jedne poručenje za starši generaciji. Mi jak mladi njetu, že bi sme vycisli starši generaciji z nacionalnog sovitu, abo vopše z našej zajednici. Ali mi tu, že bi še naš glas čul, že bi še našovi ideji čuli, že bi prepoznali perše to tu dzeku, že mi na iste sceme robi znahase našej zajednici i mi seme sotrudzovat z njima. I učiť od njih, že bi sme jednoho dňa boli porihtani to tu našu zajednicu vodzić. Bo keď će mladi teraz nje zainteresuju za svoju zajednicu, keď nje počnu dobivati to ti znanja potrebni za vođenje nacionalnej zajednici, bojim se, že či na istem jednoho dňa budeme porihtani vodiť to tu zajednicu. Spomni se na određeni sposob implicitno, že bi to praktično značilo, že bi še hledali neki novi formi všetkých tých našich, jak da poviem, prezentaciji všetkých našich dosjahov u ruskej zajednici. Jaki to po vašem dumanju bi mogli biti formi? Co všetko hasnovac može biti jak súčasné sredstva komunikaciji? Na jaki sposob bi to še moglo porobiti? Mi musíme hasnovať všetko, co nam súčasný svet ponúka. Znači, mi, keď slovo konkrétno o mladých, znači, netrebali by sme aktivnosti zvezljem na kudoh. Všelijak, že to bar hasnovite i to prinoši očuvanju identitetu, tradiciji, kulturi, co bar zvažne.
ale musimy znači, preširiti to ti našu aktivnosti. Znači, evo, koleginja Sandra i ja, vjedno z Marinu i Jakimom Kotri Tištak na našoj listini, smo učestvovali na jednom seminaru u Nišu, gdje slovo baš bilo o nacionalnim sovitu i nacionalnih menšinov. Znači, treba se otrudzovati za všetkima drugim, bo verime, že i drugi nacionalni zajednici nam možu pomognuti, možemo naučiti od njih. I Sandra, ktorý to iskustva, ktoré by ste mohli preniesť tam, kde ste prebúvali, a iz všetkých vašich aktivností, pri ktorých ste še uključili do našej zajednici? Skoro všetko bym hovorila, že najbitnejšie iskustvije i mladost povjazać vjedno, bo bez toho najste njemož. Toto, co bym vyznačala, že najväčší problem u našich zajednicoch, to, že je malo aktivnosti, u kotrih angažovani mladi, abo za mladih napraveni. Na našej listini vredni seli mladi ľudze zo zveci naših mestoh. Oni u svojih mestoh už angažovani i ukazali svoj kvalitet. Samim tim oni možu, a skorišickoho iscu pomognuti, že bi še mladi povjazali. Na co bi položali akcent, mladi nije dost povjazani. Keď slovo povezanosti o tim možem povest, pretože mám iskustva s mladima z Đurđova, s kotrima sam vjedno ostatnji 4 roky organizovala veci aktivnosti. Takže na tih naših aktivnostoch z počátku cilj nam i bol pricahnuti njeljem mladih z Đurđova i njeljem z kuda Tara Ševčenko. Ali i to ti mladi kotri nje na telju povjazani konkretno u našim kudu. Isto tak, povjazali smo še i z mladima z drugih naših mestoh. Isto tak, njeljem z kudoh, odnosno kulturnih umetničkih društvoh, abo kulturnih centroh, abo da jednih zajednicoh, gdje su už zjedinjeni, nego dojst do njih, do tih, ktori nje na telju, do kotrih češe dojst. A u tim nam pomogli to ti mladi, do kotrih smo lješčejše došli. Takže še nazdavam, že i dalje tak bude bitne, že bi še všetky mladi oblapeli. Mi u Đurđeve tak porobeli, že sme oblapeli 4 calosci, a to kultura i literatura s literaturnim večarom. Gdje sme dali prostor mladim kotrih to interesuje. Potim 2 tematski zabavi i kreativni robotni na kotrih mladi možu veljo toho hasnovi toho naučiti. Toto všelijak mož preširiti. Njeljem po naših mestoh, ali i preširiti do drugih segmentoh. Bo najbitnejše zadovoljiti to, co mladi žadaju naučiti. Všelijak bi to boli i kampi, i ljetni školi, ali prispodobiti mladim, že bi to ti sodržaji nje boli iljem taki, že prideš do ljetne školi i sluhaš jak da to bešeduje daco. Nego uključiti ih. Dvosmerno, že bi še bešedovalo o tim i že bi še na dajaki sposob primenjovalo. Pres, napriklad, kreativni robotni. Spomnili ste toto poviazovanie mladých medzi sobou, medzi rižnýma mestami, a znam, že dneška to veľa ľahčejšie pri tých rižných društvených mrežoch napraviť nejakú iniciatívu i poviazať so ľuďmi, ktorí podobno rozdumujú, jak i vy. Keľo i to tá komunikácia môže byť s Rusnacami, ktorí prebúvajú u druhých državoch, u inožemstve, keľo vážna za vás, keľo ona postoji, na jaký spôsob komunikujete i keľo domáce u tej oblasti môže byť tiež, že to vážne za našu zajednicu tu na tých prostoroch. To všelijak od presudnej važnosti, okrem sotrudnictva s Rusnacami u Horvatskej, co думам, že okrem važne, pretože oni nam najbližší bešedujú z istú bešedu, jak i my, trebame sotrudzovať so všetkými Rusnacami u Evropi, taj u Švece. Mi musíme prenachodziť rýžni sposoby finansovanja zajednickih kulturnih zmistoh. To často môžu byť i projekti u evropských fondoch. Preto môžeme predložiť, že by še u Nacionalnim sovitu formovalo jedno profesijne celo, ktoré by tvorili mladi, školovani, obučeni ľudze, ktoré by bolo zadlužené u Pečničore za prenachodzenie tých projektoch, za vytvorjovanje tých projektoch i za pomoc našim društvom i organizacijom, že bi do tih sredstvoh prišli, bo mi še nešmeme operati ljem na domašnji finansijni žridla. Mi musíme
prešíriť toto, že by sme mohli na co kvalitetnejší spôsob osúčašniť našu kultúru, bo my okrem toho, že musíme začúvať kultúru i našu tradíciu, my ju musíme unapredzovať i osúčašniť, že by sme obstali. Presvedčení ste, že máte medzi sobou mladých ľudí, ktorí by to mohli zrobiť? Apsolutno sme presvedčení. Međutim, mi otvoreni za všetkých mladých ľudí, i nie len mladých ľudí, ale všetkých ľudí dobrej dzeki, ktorí sú pomohnúci i ktorí sú dať porobiť. I preto povolujeme všetkých ľudí z našej zajednici, že by našich predstaviteľov Nacionálneho sovitu kontaktovali hočkedy svoje predklady nám vyložili i to ti predklady, keďže sú konstruktívni i dobri, všelijak, že še najdu nad njom inšo Nacionalnom sovitu. Panie Kanjuchy, vi chceli dať sa na toto tému? Ja bym se nadowiązał na to takie słowo o powiązywaniu mladých. Všelijak društveni mreži je hlavno sredstvo komunikacije u nješkajšim čaše. I mi intenzivno robíme na tim, že by sme mladých i u našej zajednici, ali i zvonka našej državi poinformovali, že co to mi robíme i jaka to naša kreativnost. Mušim povesti, že napríklad to ta emisija, ako to sme tvorili, co ti za faktor, to vytvorili mladi moci, sotrudnice za vašu hižu i to bar bi bilo milo kad nam še javili Rusnaci z Ameriki. Oni taki boli prijemno njespodzivani, že govorili, a mi domali, že to jazik dakze u horoh, dakze stari babi, djidi to tak pripovedaju, a vi ukazali, že to jazik žije, že to živi jazik, živa kultura i baš to poenta. Ukazati drugim, že mi máme moci, mi máme scelosci, máme dzeku, ljem treba toto vyhasnovati jak treba. Ostalo nam ešte približno takú veci jak minút. Co toto može biti teraz najosnovnejšie, co by ste ešte žadali poručiť všetkým ľuďom, ktorí vidu na vyberánky, preco by trebali práve za vašu listinu hlasati? Ja bym to govorila, že naša listina nie potrebuje, odnosno potrebuje nierozdeľovanie. Mi zjedinjeni u jednej ideji, že sme všetci jednaki, ali sme svidomi toho, že žijeme u inšakih štretkoh i na osnovi toho treba rješovati problemi, odnosno na to sposob treba rješovati, barže povezovati mladih jak u tim štretku. Evo, za konec tak kratko, znači poručil bih našim patračom, že naj toho roku daju šansu idejom, naj dobre sluhaju, njeljem nas, ali i všetkih drugih, naj čitaju ih slova, naj ih sluhaju i naj već hlasaju po svojej svidomosti. Mi jedna maločislena zajednica rodzinog i prijateljog, gdje najčastejše nje sprevedame hlasame za poznati lica, prijateljog i rodzinog. Ali hajde naj teraz sluhame jednih drugih. Naj sluhame to ti ideji i na koncu hlasajme tak jak nam obituje. Ďakujem. Ďakujem vám, že ste prišli dneška večer do emisije, že ste predstavili svoju listinu. Počitovani patračo, bola to listina pod názvu Ruska mládež. Sledujúca listina, ktorá nám dneška večer predstaví, to listina pod názvu Ruska inicijativa Mikola Šanta. Jej predstaviteľ dneška večer tiež so nami u studiju. To pán Mikola Šanta. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, pán Miroslav Keveždy, vítajte u našem studiju. I doktor Janko Ramač, vítajte u našem studiju. Na samom počátku, už po obyčaju, molim vás, že by ste predstavili ľudov z vašej listiny. Ľudia z našej listiny sledujúci. Mikola Šanta, redaktor vydavateľného oddelenia u Ruskim slove Kocur. Miroslav Keveždy, master managementu u kulturi Medijoh, Novi Sad. Ljubica Otić, kustos istoričar, Đurđev. Dr. Janko Ramač, profesor univerzitetu, Kisač. Borislav Sakač, diplomovani inženjer elektrotehnike, Novi Sad. Marija Tot, redaktor kulturi u radiju, Petrova Radin. Dr. Jakov Kiš-Juhas, profesor, Novi Sad. Mihajlo Ramač, pisatelj, Petrova Radin. Bernardica Orihan, arhitekta, Zoskocura. Aleksandar Mudri, master, profesor ruskого jazika, Zoskuli. Emil Njaradi, robotnik z ruskog krestura i vyznačni amater u ruskim kresture glumec.
Magister Ana Marija Ramaš-Furman, profesor, Novi Sad. Dr. Đura Hardi, istoričar, Novi Sad. Julijan Međeši, pohonski električar, Verbas. Magister Tatjana Bugarski, kustoz, etnolog, antropolog, Novi Sad. Inša Gezošidu. Amalija Varga, arhitekta, Novi Sad. Mihajlo Ramač, diplomovani farmaceut, ruski krestor. Ljubka Hornjak, master zaštiti životnoho štretku, Kocur. I Slavko Đuđar, trgovec z Novog Sadom. Jak by sme mohli povedať, ktorá osnovná charakteristika vašej listiny? Основна характеристика нашої лістини то та, що ми позбирали, що будемо робити в'єдно на хасен руського народу не лише зараз за вибиранки, але й у нашій невладовій організації після вибиранків. А позбирало нас то, що ділимо істий вредносний систем і думаємо, що треба ожити руський дух, так як це то, коли перед 100 роками зробило Руське народне просвітне дружство. Значить, треба одну нову енергію уроці до нашого дружственного живота, і ми тримаємо, що то ті люди, котрі тут з нами, а коли чуємо і велі другі, котрі заінтересовані пізніше тут робити з нами, що ми то можемо зробити. А думаю, що крайній час, що би ще дати бар значне поробило у тім смислу, bo, jak widzimy, wszystkie parametry говорять, że nam nasza zajednica pada wsze niżej i utrnuta klasu dziedziowe i wsze nas mniej jest, wsze się mniej wyszeduje ruski język po naszych zdrużeniach, także tu trzeba troszkę fundamentowane porobić i my to próbujemy ponúknuť решення za te sytuacje. Jak znamy, nacionalni sovjeti majú ingerenciji u 4 definovaných oblastoch. Po dumanju všetkých vás, ktorí ste dneska večer studujú, ktorí to osnovní problémy u tých 4 oblastoch, da ste už počali o tým bešedovať, ale sigurno, že ich je veci, ktorí vy po vašem dumanju najznačnejší i na jaký spôsob ich prenajsť riešenia, že by oni neboli takí. Zdogаднуть наших патрачах, že nacionalni sovjeti po zakonu o nacionalnih sovjetoh majú ingerenciji na 4 područja, to kultura, informovanje, obrazovanje, uredove hasnovanje jazika i u zakonu stoji, že nacionalni sovjet odlučuje, ljebo učestvuje u odlučovanju na tih spomnutih područjah. Eto su najveći problemi po te razobačeni, to, že odluki uglavnom nekvalitetni i že ih prinoša nekompetentni ljudze i že tu naiste treba veljo toho premenjic, u tim smislu, že bi še naiste sovjet fahovo zmocnil, že bi mal mocni odbori, že bi to ti odbori nije služili za dekoraciju u nacionalnim sovjetu, ali že bi naiste funkcionovali, bo odbori hevti koji treba, že bi predkladali odluki nacionalnom sovjetu, a on ih prilapja ljebo odbiva. Zakon še premenjel u međučaše i tu jedan moment preko mi naiste seme nastupiti za ruska inicijativa, bo sme vidzeli, že nje bilo inicijativi po teraz, bo zakon o nacionalnih sovjetoh daval bardzo veliki možljivosti kada je prinješeni 2009 roku, a već kad prišli vimenki zakona, Ustavni sud še ohlašel, oščerbel zakon, velji možljivosti na dejaki sposob nije vihasnovani. Nje bo bilo otvorene, a Rusnaci dzeška Indzi, coška bi Petra robeli, inicijativi nje bilo, i oznova to se hvari, znači važno je da u Sovjetu budu kompetentni ljudi koji budu hasnovac to co nam pravni ambijent ponuka. Jak jedna od velikih problema še obačuje to tak volana politizacija nacionalnih Sovjetoh, znači upliv politikantov, ljebo političnih strankov, koji hasnuju nacionalni Sovjet jak jednu fajtu svojho resursa za budovanje svojih političnih karijeroh, znači za dolapjanje svojih osobnih ili partijnih interesov, a Rusnaci tu dzeška ostavaju bar daleko zapostaveni. Znači mi, jak ruska inicijativa, predstavljamo jednu listinu koja nije politična, nije stranacka, mi ponukame depolitizaciju i ponukame jedni kvalitetni rješenja z ohľadom na to, že sme dosta točno, fahovo mocni, že bi se mogli zmocniti od nacionalni sovjet. Jer to co važno spomnuti, to že še zakon premenjali i u tim smislu,
jak co pan Šanta už spomnul, znači, že vyveršný odbor i jeho členi muša buď vybraní z boku členov nacionalného sovitu i bar še ľahko súhodno slučiť, že povedzme, keď na vyberankoch pôjde, tak da poviem, do kriva, že ne bude kompetentnih ľudzoch u vyveršnom odboru, koji bi mohli predkladati kvalitetne odluke i koji bi ih mogli zaprovadzati. U tim smislu ja povolujem naših patračov, že bi glasali za rusku inicijativu, bo mi máme tih ľudzov, koji môžu buď i u vyveršnom odboru i koji môžu predkladati kvalitetni odluki i koji ih môžu kvalitetno vyveršovati. Ruska zajednica už cerpi, znači, dlhší čas, pretože še robota nie končí tak. Znači, mali sme situaciji, že upravni odbori nie boli dostatočno kompetentni, že nam, tak da povem, ključni mesta u zajednici vodza ľudzi koji fahovo nie profilovani za tu robotu, znači to da co bi trebalo premenjici. Mali sme jednu situaciju pasivizma u ruskej zajednici, znači, že povedzme radijna redakcija še zmenšala zo 17 na 13, nie mohlo še nigde vidic, povedzme, nigde še o tim nie čulo. Znači, máme jednu situaciju deinstitucionalizaciji ruskog kulturnog sistemu, znači, že našo instituciji še slabši i slabši, že su upravljani z boku jednog človeka, že to jedna situacija u kotrej šitski crpime, že še ľudze u medijoh obavaju robiti svoju robotu. Znači, mi chceme ponuknuti jednu inšaku pripovedku. Znači, mediji treba, že bi bili šljobodni, neovisni, že bi otverali jevti pitanja koji važni za členov ruske zajednici, že bi še kvalitet ih života tu u tej Srbiji zvekšal, že bi šitski naše ustanovi, instituciji pomogli u zljepšovanju kvaliteta ih života i že bi na iste ljudze mogli šljobodno robiti svoju robotu. Nic še vijek scemi, že bi nacionalni sovjet bul odvičateljni, jak co bi ljudze koji robja i tak da povem zarabjaju ruski hljeb, buli ti šta god vičateljni. U tim smislu im treba pomognuti. Eto co karakteristika naše listini, to že naš socijalni kapital veljki, znači mi pozname veljih ljudzov, velji instituciji, možeme še povjazati z institucijami koji nam možu pomognuti i to je jedan kapital koji mi seme uložiti do ruske zajednici, do nacionalnog sovitu. Besedovali ste o veci oblastoch važnih za, ktorý u ingerenciji nacionalnog sovitu, ali pretpostavljam, že se ohabeli oblast obrazovanja prave panovi Ramačovi. Panje Ramač, to praktično vaše i robote i cali vaš život i pretpostavljam, že dace da veci slova povesti o prave obrazovanju. Ja šitskih drugih oblast, okay. Думам, že obrazovanje naisce to ta oblast ktorá bardzo važna za rozvoj, za život jednej nacionalnej zajednici. Думам, že tu nikto ne bude sporiť, že to tak. Međutim, nam važno, nie len, že by naiste škola funkcionovala. Nam važna kvalitetna škola, kvalitetne obrazovanje na ruskim jaziku. Kad máme toto pravo, treba ho hasnovac i naiste še boriť za kvalitet. Jak stihneme po tot kvalitet? Думам, že u mišanih stretkoh, gdje Rusnaci žiju vjedno s drugima nacionalnima zajednicami, vjerojatno i same toto, že rodiči budu upisovati svoje deci prave do ruskih odzeljenjog, bude to kvalitet. I to bar važno. I ovo može postignuti i tu bi nacionalni sovjet bar zveljo mušal robiti na jaki sposob. Perše, kadri, ktorý máme, a ne možeme povedať, že nemáme kadri. Znači, думам, že tu kadri veľo nedostávajú, len však ich treba obezpečiť, že by bolo u školoch neprerivno i to ti kadri, najpoviem tak, doškolovjovať. Znači, zvihať kvalitet. Tu nacionalni sovjet muši uložiť sredstva, že by našo prosvitní robotníky, ktorí robia u ruských odzeljenjoch, mali každý rok, ja by povedal, holjem 2 raz do roka seminári, na ktorých se oni budu neprerivno fachovo usavršovať i na to spôsob već hodni i u školi dať toto, co našim školjarom potrebne. Bo co našim školjarom potrebne? Nie len, že by mali nastavu na ruskim jeziku, nie. Ali že by u tej nastavi boli zmisti važni za nacionalnu zajednicu. To jazik, to literatura, ali je to i vlastna istorija, to i hevti predmeti gdje na isce mož školjarom dati elementi zos, povedzme, podobova umetnost, muzična umetnost, gdje školjarom mož dati hevto, co poveme, čisto ruski nacionalni zmisti. Kad toto školjare dostanju u osnovnoj školi,
to co naiste непреривно буде змоцнювати їх національну свідомість. Бо keď toho nebude, veď budeme mať školu na ruskom jazyku, ale nebudeme mať i vospitovanie u ruskim duchu, a to co neobchodné, že by škola robila. Znači, i toto kvalitet, ktorý še nepririvno muši zlepšovať, a jak? Tedy, keď budeme mať kvalitetnih kader u školoch i keď će on nepririvno bude usoversovať u tim, keď će bude do školi unošiť novi zmisli. Isto tak i tam, gdje máme len fakultativne obrazovanje, znova, znači, to ti nacionalni zmisli bar važni i to co bi nacionalni sovet znova trebal obráciť úvahu i že vecej sredstva vydvojovať to seminari za tých školárov, za to tí deti, ktorí nemajú možnosť mať stále obrazovanie na ruskom jazyku. I druhé, i tam, kde môže budeme pokus, a vjerojatno tak bude, bo situacija ukazuje, traciť možnosť, že by celá nastava bola na ruskom jazyku, najvona bude častočno. I to bude dosť, ale holjem u tých na iste predmetoch, kde može davať zmisli tej nacionalnej zajednici, že by to ti predmeti boli na ruskom jazyku. I bar važne za obrazovanje ešte literatura. Na određeni spôsob literatura, pretože musíme znať, že jazyk žije, jazyk se rozvíva len u literaturi. Evo, teraz som u medijoh, ale verce mi, že mediji jazyk hubja. Jedino literatura tota, gdje se jazyk rozvíva, a djecom u školi vše potrebna i nova literatura. Ne možu se naša generacija vychovať len na naših klasikov, znači treba drukovať, že by bolo literatura tota, co vojde do školskih učebnikov. Spomnili ste i dali se na određeni spôsob šlagvort vašim sobešednikom, išće, že by sme kratko, išće teljo času ostalo, spomnili segment kulturi, a bliska vam kultura po rižnih osnovoh, tak bi vas modlio išće, možemo da skeljo slova o segmentu kulturi, kotru u stvari načao vaš sobešednik. Pa evo, mi bi še založili povezujeme u obštinskih upravoh, gdje máme naše kulturno-umetnické društvo, že bi še vyrobili jasni kriterijumi, po ktorých še finansuju naše kulturno-umetnické društva i združenja, že by ne bilo stranačkog ucenjovanja, kupovanja i tak dalje, bo to već ošerbjuje robotu i očežuje robotu. Povedzme, to je jedan od segmenta. Druge, probovali bi sme koniečno inicirovat, bo i mi ruska inicijativa, formovanje ruske galerije, ruskog arhivu, ruske nacionalne biblioteki, i tu bismo nahodzeli rješenja jaki nam najadekvatnejši. Zadacu nie mamy moci, powiedzmy archiv może być u ramikach archiva Vojvodini, ali to tam vjerojatno bi mu bolo i najljepše. Ali máme ljude z tej oblasti, kotri kompetentni, kotri robijo tih institucijah i oni bi ponukli to rješenje. Ostalo nam išće 1 minuta. Co bi se željeli išće na koncu poručiti šitskim ljudom, ktorí bi eventualno trebali za vas hlasati? Rusnacov i od ľudzov u našich institucijah še po terazu hlavno očekovalo, že bi sluhali, ali mi chceme uniesť jednu premenku. Znači, mi chceme sluhať z Rusnacov, chceme čuť, že co potrebi ľudzov, co potrebi tých rodičov, kotri sú, lebo nie sú upisovať djeci do ruských klasov, dať ich na folklor, lebo niektorí sú, lebo nie sú čitac ruski knjižki. Znači, mi musimy žiť vjedno s Rusnacami, poznať ich potrebi i na najljepši sposob u ramiku kotri nam zakoni davaju probovať zaodbitovac na to ti pitanja. Takže očekujem, že mi budeme u tirvacej komunikaciji s Rusnacami, a že nas Rusnaci potremajú. Zahvaljujem vam na tej rozvarki. Počitovani patrače, bola to listina pod nazvu Ruska inicijativa Mikola Šanta. Počitovani patrače, predstavljame vam ještě jednu listinu, která u svojoj nazvi má prikmetnik Mladi. To listina pod nazvu Mladi za budućnost. To tu listinu nam predstavlja šljidujući gosti u našem studiju. To Mikola Medješi, dobri večer. Dobri večer. Potim Irena Skuban, vitajce. I Boris Fejdi, vitajce u našem studiju. Na samim počatku, modlim vas, že biste predstavili svoju listinu, hođe sama nazva u dobroj miri hutori, že jaka struktura te listine, ali že bi našo patrače vidjeli, hutori to vašu kandidati. Točno tak.
Почитувани руснаци, ми кандидати з листини число 6, Млади за будучност. Як це і сама наша назва гуторії, то углавном листина sastavena з младих людзох od 18 do 35 roki, zastupenih zo všetkých našich ruských mestoch, kde žijú Rusnáci. Vi nosite listini, tak, od vas? Naša listina nema nositelja, na roku sme napravili takú variantu, že by nemali sme nositelja, počím my robíme jak jedno jestvo, jeden tím so zajednickými mocami, та sme ще договорили, že by sme nepravili nositeľov, da nepravíme znači, jednu osobu jak naprednejšu ponad drugih osoboh. Dobre, vi perši na listina, molim vas, že biste prehlašali, odnosno upoznali naših patračov iz Ozdrujna. Pod číslom 1 to Mikola Medžaši zo Skocura. Pod číslom 2 to Boris Fejdi, student zo Skocura Tiž. Pod číslom 3 Tatjana Capova, specijalizant fahovna vaspitačka zo Subotici. Pod číslo 4 magisterka Valentina Čizmorova, ona magisterka filozofiji zo Zverbasu. Číslo 5 znam Sebastian Neradi, student zo Ruského Kerestura. Číslo 6 panočka Irena Skuban, studentka zo Zverbasu. Číslo 7 Miroslav Đuđar, fahovni dželovni informatičar z Novog Orahova. Potom ide Zlatka Bošković, master rusinistiki, ona z Zverbasu, odnosno z Ruského Kerestura. Miroslav Kovač, agent predavanja osiguranja Verbas. Tatjana Šajstos, studentka z Novog Sadu. Marina Kuharova, profesorka ruskого jazika z Skocura. I Vladislav Cap, diplomirani inženjer elektrotehniki i računaroh z Novog Sadu. To vaša listina všelijak, že se uključeni do rізних aktivnosti u našoj zajednici, verim, že prowadzici robotu nacionalного sovitu. Ktorý to osnovni problemi, ktorý vi vidite u našoj zajednici u tih 4 oblastov, za ktorý má kompetenciji nacionalni sovit, jak i eventualno vaše vidzenja rješenjoh tih problema? Povedzme, že sme dumanja, že odkedy nastal Nacionalni sovjet 2002 roku, že mohli zrobiť, co še dotika nás jak Rusnácoch. Znači, tu nedumame len na prešle zvolanje nacionalnih sovjetov, ali na šitski zvolanja. Bolo tu normalno i dobri boki naših rukovodzacích, bolo i nie taki dobri boki, ali teraz sme mali za sobu, znači, 3 zvolanja nacionalnih sovjetov, videli sme na ich hriškoch, že co by sme mohli poljepšati, co by sme mohli vypraviti, jak mož unapredziť dejaki stvari u našim sovitu. Ktorý to, keď ste uspomnili hrišky, ktorý vi vidíte, co domáte, že by mohlo lepšie porobiť? Povedzme, jedna zo hriškoch, to, že še dosť zastupeni, tak jak da poviem, dvojnisti standardi u jednih naših, povedzme, društvoh u kulturi, lebo povedzme u obrazovanju. To bi možda trebalo vypraviť. Je dosť ľudzoch, povedzme, u kulturi, ktorí dosť robia amaterski, znači neplaceni su i so zvekšim, da poviem, so zvekšima mocami i namahanjom odrobia dajaki roboti, jak dah tohto, povedzme, placeni. A može bi to ti sredstva mogli še inšak dajak preraspodzeliť u nacionalnim sovitu. Tiž normalno treba barže afirmovať z mladih Rusnácoch, pogotovo mladih rodičoch, že bi upisovali svoje djeci do ruskih odzeljenjoh. Preto to važne. To važne preto, že by sme jednostavno ne straceli naš identitet i jazik, pretože vše menej ľudzoch, Rusnácoch bešeduje po rusky. Evo ja še stretam každý deň so ľudzmi, ktorí bešedujú so svojima supružníkami, Rusnáci jedno i druhé bešedujú na serbskim jaziku, so decmi bešedujú na serbskim jaziku, dávajú deci do serbskih odzeljenjoh. Na jaký spôsob by ste to premenjali? Evo, najviše pači panočka Irena najpovedi. Evo tak, ja povem, sposob najlepše bi bilo kad bi rodiči prosvetljeli, že da sami upisuju svoje djeci do ruskog odjeljenja, da še nie zahaša to ti odjeljenja, ktorí už postoja, da ne bude to
у Đurđevo було. То ти... Без різні трибіни і проєкти може афірмувати младих родичів. Значи, перше їх мусимо освідомити, отримати трибіни, щоб ще упознали з ту проблематику і чому то добре, чому би було добре зачувати рускость і не допустити, да ще загаші наш народ і наш язик і наше образування. To podrazumije veljo angažovanje šitskih vas, znači vi kad na to mušali bi se biti sporihtaní každodnjovo praktično aktivnosti preberať na tým plánu, tak? No, коло самого образування, ktoré hlavne, čo sa dotýka očuvanja našого identiteta, našого naroda, tu my tiež vidíme, že i kultúra jedno pleco uz pleco s našim obrazovanjem i tiež i tu še trafiaju problemi, ktorí by trebalo riešiť i nedopuščiť, da to tí problemi lapia korenja, bo vecka prez dlhší period času še oni ustalja god daco co zvyčajno še trafia i to tí dvojnisti standardi še prevežnju god daco hlavne, co by nie trebalo da še slučuje. Znači, co še kultúry dotýka mi toho zakladania, že našo manifestácii Rusnácov u Vojvodini, ktorí treba da postoja da bi zbližovali Rusnácov i otac, i iz regionu, iz Horvátskej. I trebali bi buď na dajaký spôsob predstavljanje toho, co všetky našo kulturno-umjetnički društvo u Vojvodini robia prez cali rok. I trebalo bi na to spôsob dať nahodu tým kulturno-umjetničkim društvom, že evo, možete še tu predstaviť, možete tu ukázať, že co ste porobili u ostatní rok dní. Mi toho dumanja, že bi i to afirmovalo mladih ľudzoch da še priključa tým našim kulturno-umjetničkim društvom, da učestvuju u programoch, da na dajaký spôsob i oni prihodza do bliského kontaktu z našu kulturu i tradiciju na tot spôsob. Teraz našo manifestaciji tu po teraz boli, jak da povem, najveće še robelo okolo toho da še predstavljaju poda jedniljem kulturno-umjetnički društva. Tu treba premeniti. Treba oblapiti šitskih Rusnacov za Vojvodini, ta iz Srimu, iz Bačke, iz Banatu. Všetky oni i robia, i namahajuše, i trudzaše, i borjaše za toto, ali treba im dati nahodu da še predstavlja i da ukažu, že oni i postoja, i robia, i trudzaše da očuvaju Rusnacov i ruskost u tim šitskim. Takže by sme to museli položiť jako jeden od hlavných temeľov kolo obrazovanja, ktoré by očuvalo nás Rusnacov na tých prostoroch. Keď už bešedujeme o kulturi, jak ste zadovoljni s poterašnjima formami? Zvyčajno mladi vše hľadajú nejaké nové formy prezentovanja kultúry i uopšte svojich aktivností. Jak ste zadovoljni s poterašnjima formami naših práve tých festivalov, ktorých ste bešedovali? I z druhého boku, keľo ste zadovoljni s učestvovanjem u organizaciji tih festivalov? Mladih mi vše vidíme na bini, ali keľo vi može biti zadovoljni s samim učestvovanjem u organizovanju tih manifestacija? Mladi nie dosť zastupeni, jest mladih, ktorí učestvujú i u organizaciji, ali думаме, že bi trebalo vecej mladí da budu zastupeni u tim šitskim, pretože se pojedni, da poviem tak starší už puščeli korenji, povedzme 20-30 roky sú u dajakých institucijoch. Normalno, že by ne trebalo praviť zrezi šitskih te razmenjovati klas mladih, ali trebalo bi postupnje ucahovati coveci mladih do toho šitskoho, pretože posle še sluči toto, že bude odrazu nahla premenka kadroh. Znači, trebalo bi i mladih do toho šitskoho ucahnuti, dati im šansu, že bi robili na šitskih poljoh, znači i u organizovanju kod zajakih kulturnih manifestacijoh, i u obrazovanju, i u informovanju i tak dalje. A spomnul sam i tu ti formi prezentovanja kulturi. Vam bližši teraz i neki sučasni tehnologiji, vam mladim. Či može bi to na određen sposob bi moglo vyhasnovať? To bi bol to spôsob modernizaciji tih festivalov. Znači, trebalo bi uključiť i mladih do organizovanja tih festivalov, ktorí še odnoša i na mladih, jak od festivali muziki i všetko toho, ali tiž tak bi ih trebalo uključiť i do naših festivalov, ktorí še bavia zo našu kulturu i tradiciju, že bi nam omožljiveli da modernizujeme to i da pricahnjeme mladih teraz da pridu provaziť, da še teraz interesuju za toto všetko, bo jak co Mikola hvaral, bar malo číslo mladých jest u tých organizacijných odboroch, a to hriška za to, bo to tí mladí jednoho dňa treba da prevežnju organizaciju všetkých tých festivalov. A keď ich teraz
nie ponaučujeme i nie došljebodzime im da dobiju iskustvo u tim šitskim, već še ne možeme nazdavati, že oni to profesijno budu odrobjovac u sljedećem periodu od, napriklad, 20 roki. I to bar zbitne za toto šitsko, zato bo, jak su i naša listina hvari, jak mladi za budućnost ostava na mladih. Da i pri Rusnacoh muši ostati za mladih, ktorí ju na nejaký spôsob očúvajú, apsolutno ju odzvihňujú na nejaký druhý úroveň i pricáhňu, ošvižňu i ideju. Żeby u budućnosti i mi mali mladih, ktorých môžeme posovitovac i prilapic, bo inšak še znjeme keď še nič ne porobi po tim pitanju. Ja думам, že jak jeden od važnejších problémov, co še dotika prešloho zvitu Nacionalного совіту, že hoć formovaný odbor za mladih, on ne bol dosť finansovaný. Думаме, že by trebalo povećati budžet odbora za mladih i že bi trebalo prez rižni projekti, njeljem u Republiki i pokrajini i prek Nacionalnog sovitu, nego i na jednih međunarodnih projektoh pricahnuti interesentov z drugih državah, pogotovo u Evropskej uniji, že bi še našli sredstva, že bi še finansovali projekti mladih. To bi ti projekti trebao robiti, praviti? Baš bi trebali praviti to ti projekti mladi pojedinječno i našoj mladeškoj organizaciji. Co še dotika samih projektov, znači projekti bi trebali da budu najveći zastupeni na multikulturalnosti, že bi sme učeli jedni od drugih i tu u Vojvodini, a i širše u Evropskej uniji trebali bi še utrimovati zrižni tribini, robotni koji za jaki, za mladih, povedzme i za dzeci, za školjaroh, školi ruskog jazika, ktorí by najlepšie bolo, že by boli medzinárodného charakteru, že by prichodzeli všetci mladí Rusnáci zo Skarpatského areálu do nás, normálno rozmeňovanie studentov, ktorí je aktuálne, ale pricáhnuť sovieci animírať druhých mladých ľudí, že by prišli do nás do Srbiji, že by sotrudzovali s Rusnacami na tých prostoroch. Bešedovali sme o daskeljih segmentov, znači o ingerenciji v Nacionalnom sovitu. Možda sme nje spomnili oblast, a Ljubomir, kad bi sme kratko možda pobešedovali o tim, oblast informovanja. Kada ste zadovoljni za informovanje u našoj ruskoj zajednici, co bi se tu eventualno premenjali, poneže še nahodzime u jednej od medijskih ustanova? Informovanje na našem jaziku nam milo, že máme toto pravo da še predstavíme i na našem jaziku u medijskih hižoh, ali думаме, že na dejaki sposob treba provadziti šitski manifestaciji Rusnacov i zastupiti každu jednak. Počim nam teraz u trenutnej situaciji u ktorej še nahodzi naš narod u Vojvodini, nam bar bitne da še vidzi, že u šitskih mestoh gde žijú Rusnaci, že še robi. Že Rusnaci še otrimuju, jak Rusnaci zaprowadzuju manifestaciji i tak dalej. Думам, že Kocur i Kerestur, jak mesta u ktorých najveći číslo Rusnacov jest, treba da budu zastupeni, ali tištak treba da zastupime i ostali našo menše mesta, jak od Nove Orahovce, tištak je z Rusnacov. U Srime, gdje češka situacija medzi Rusnacami, ja думам, že naša javnost treba da bude poinformovana o tim. Bo već še vedi mladi ljudze i starši zjavja z idejami, ktorí bi mogli porušati, pomognuti s tim našim Rusnacom u Srimu da ostanju Rusnaci, da še nje asimiluju prirodno, zato bo bizme i mi i oni straceli jednu bar zbitnu stvar za naš narod, jer čas našej tradiciji i kulturi bizme straceli za njima. Takže думам, že jak od našo mediji bi trebalo da obraca povahu na šitski našo mesta i jednak da zastupja šitski manifestaciji iz šitskih naših mestoh. Všelijak še trudíme, jak medijska ustanova, že by sme to vypočitovali, všelijak, že vše mož ljepše. Ostalo nam išće da kuščičko veci jak minut. Zvyčajno u tej ostatnjih minuti dajake poručenje bi se možda trebali povesti s našim patračom. Preco bi prave oni trebali glasati za vašu listinu? Перше, co še dotika našeho poručenja patračom, to, že bi uopće i višli na glasanki. Počim jednostavno mi думання, že narod treba, že bi odlučil. Хто chce da ho vodzi, хто chce da ho zastupa jak narod i interesi toho narodu. Znači, zamodlil bim patračov i šitskih Rusnacov, že bi višli na glasanki i glasali, a co še dotika našej listini, povolujeme ih da glasaju za našu listinu, pretože sme mladi ljudi zo zviziju, zname co chceme robiť, školovani sme, uparti, čestni, pošteni i tak dalje.
vi ešte môžete želať si povz da jedno slovo. No, u každém slučaju by sme, jak Mikola Hvarel, povolali. Zato bo, nažalj, mladi ani u Sovitu, jak su i u vekšini naših odboroh nie boli zastupeni na teljo u takim velikim čišlje. A mi dumame i dumanja sme, že to potrebne. Tak. Ďakujeme vám na tej priliki i na času, ktorý ste nám ukázali. Ďakujem ja vám, že ste prišli predstaviť svoju listinu. Počitovani patrače, boli to predstavitelje listiny pod názvu Mladi za budućnost. Počitovani patrače, teraz na šore, jak ste mali nahodu i vidzic, listina pod názvu Za ruski kerestur Željko Kovač. Z nami dneška večer u studiju prave nositelj tej listiny, pan Željko Kovač. Vitajte u našem studiju. Ďakujem. Na samom počátku vas modlim, že biste predstavili svoju listinu i povedli određeni specifičnosti, ktorí viazani za tú listinu. Same meno hovorí, že listina za ruský kerestur oblapela všetkých tých, ktorí žijú v ruským keresture, ktorí majú žadanie i ostať žiť v ruským keresture, ktorí tam zaňatí, ktorí robia. A evo môžeme možno pojedinečne ísť šorom, kto nositeľ tej listiny ja, Željko Kovač, ktorý som zaňatý u domu za starých penzioneroch. Ja koordinátor otvoreného oblika sociálnej zaštity. Druhá na listini to Gabriela Sajankovičova, ekonomista. Ona robí u banky, u Erste banky u ruskim keresture. Treći na listini to Tihomir Fejdi, inženjer elektrotehniky, ktorý robí u privatnom podprijemstve Elko Media. Na listini pod číslom 4 to Natalia Emedi, privatni podnimatelj, ktorá má ekonomskú struku zakončenú. Na 5. mese na našej listini to Mihajlo Zazuljak, novinar zaňatý u Ruskim slove. Číslo 6 na listini to Karolina Papuga, prosvetni robotnik, robí u Ruskim keresture. Číslo 7 na našej listini to Vladimír Varga, zaňatý u URBIS-u, diplomovaný ekonomista. Pod číslom 8 na našej listini to Ivana Dudaš, magister inženjerstva i menadžmenta u Ruskim keresture. Pod číslom 9 na našej listini to Đura Plančak, tiež zaňatý u privatnom podprijemstve elektromontáža u Ruskim keresture. Pod číslom 10 Larisa Romanova, zaňatá u URBIS-u, ekonomista. Pod číslom 11 to Jaroslav Fejdi, diplomiraný mašinský inžinier z ruského kerestura, robí u privatnom podprijemstvu u Kuli. I pod číslom 12 Tanja Bučko-Rac, profesor matematiky z ruského kerestura. Sami ste spomnili na određeni spôsob, že to tá listina specifičná. Specifičná je medzi inším po tým, že prosto ľudia z jednoho mesta, vy nemáte ľudia z druhých mestov. Akí osnovní motivi boli, že by ste práve takú listinu napravili? Osnovný motiv o formovanju takej jednej listiny rušil nas sam prezo z toho, že sme zo Svalalu, ktorý má najväčší Rusnáco, ktoré je homogénne ruské mesto. I rachujeme, že zo svojím doprinošením, zo svoju robotu, popri toho, že všetci, ktorí na listini zaňatí robia u svojim fachu, na određeni spôsob sú aktívni i u druhých organizáciách, či to nevladovo, či humanitárni, či u nejakých amatérských družstvách, i ktorí so s ľuďmi sa stretajú každý deň i môžu na taký spôsob dopriniesť čomuž novomu na našu nacionalnu sovitu. Tým isto môže uspovedať, že naša listina po rokoch takoj treca, pretože dva mladinskí najmladší, i po rokoch naša deska 41 rok prosekovo, takže evo s tým vše môžeme píšiť. Prečo vážne, že by ruský kerestur otrimal všetko toto, co poteraz dosihnul po vašem dumaní? Rachujeme, že skôr sme mali i teraz ešte všedaká vypovedka, že kerestur všetkým Rusnácom mazí hlava, hoď to môže byť ostatní čas ani nie. Ale máme žadanie, máme dzeku, že by to dalje še nastavilo i že by sme probovali dať čas tomu, že by še kerestur bol prepoznatlivý po všetkých stvaroch, bo rachujeme, keď
нашого mesta, z Kerestura, bude troška dobro i pozitivne, že še pozitivno odraži i na drugi našo mesta u Vojvodini, gdje živi Rusnaci. Spomni se, toti da skelje oblasti, praktično nacionalni sovjeti imaju oblasti u štiroh, ingerenciji u štiroh oblastoh, znači obrazovanje, kulture, informovanje, urjadove, hasnovanje jezika i pisma. Ktori to po vašem dumanju problemi, eventualno keďže ih vidice, ktori se identifikovali u tih štiroh oblastoh? Ja sam poveo, že u ruskim Keresture máme idealni uslovija za obrazovanje našim ruskim materinskim jaziku, počinajući od preškolske ustanovi, preko osnovnog obrazovanja do gimnaziji. Evo teraz, pred par mjesecami, taka jedna inicijativa stigla do našej školi, že bi se otvorilo oddeljenje na srpskim jaziku. Máme vychovateljku, ktorá robí u preškolskej ustanovi u ruskim Keresture, nie zna po ruski. Nie protiv toho som, ale možno aj nejaký inšaký model po tým pitanju, može biti uvesti predmet vyučovanja jazika društvenog štretku, jak to bolo skorej, že by to bolo može biti i dobre. Z druhého boku chcem povezi toto, že máme malženstvo u našim Valalje u Keresture, gdje može biti obidvoje rodiči nie ruskej nacionalnej menšiny, pripadníky tej zajednici, a ich deci znaju po ruski bešedovať, zakončili osnovnú školu. To máme čistý príklad, ktorý bol u ostatnej misii širokého plánu, gdje evo jedna naša keresturska bešedovala po ruski. Jeziče taký veľo priklady. Neobhodné, že by naše deci bešedovali po ruski najperše doma i u školi, že by učili po ruski. Думаме, že keď počne isto ta inicijativa z Keresture, že odraži pozitivno i na drugi valali u našoj Vojvodini, u naših mestoch, tiž tak sigurno, že še budeme zakladati na listini za to, co bilo dobro u prešlih sovitoh, keď nacionalni sovit mal porozumenje i mal sluha spram školjarov, že ih stipendoval, čom to teraz da nje. Naprotiv, u tih takih čeških časov, ktorý teraz sigurno, že to veľké odješćanje i rodičom i školjarom, že bi mali stipendiju, že bi dostovali i že bi i na taki sposob mali svoj identitet. U ruskim Keresture okrem osnovne škole postoji i gimnazija, znači jedina naša gimnazija na ruskim jeziku. Spomni se i to ti stipendiji i na jaki sposob i to tu gimnaziju eventualno otrima stora značna za calu rusku zajednicu, njenim za ruski Kerestur. Sigurno, že bi robiť v prezentácii, co už i započati i robené po našich mestoch, že by to tí, ktorí sú písať posle osnovnej školy štrednju, že by še opredeljeli za gimnaziju ruskim Keresture, a može budu doprinješe i jazyk, ktorý máme podpisani, napríklad sporozumenja za Zakarpatsku oblastu, keď u tým napriame mož, lebo teraz to bude podpisane so Sprešovským okresným krajom, že i to je jedna od mogućnosti, že bi naša gimnazija bola i snovala i že bi bola jedina po ruski, zato bitne, že bi ostala. Ještě jedno som chcel povedať, to je dosť také že bitné, a to po pitanju seminárov, ktoré nacionalni sovit organizoval už u prešlým zvolanju. Dom, že to nije obhodne, že bi še našo prosvitni robotniki usavršovali, že bi chodzeli na taki edukativni sretnuca i že bi mali seminari, bo to im veľo znači. Jedna od tih značnih oblastov u ingerenciji nacionalnog sovitu to je i kultura, vi skoro cali život u kulturi na rižni sposobi. Jak vidite terašnju hviljku u kulturi pri Rusnacoh, co to otprilike može biti treba nadbudovjovati, lebo na neki šaki sposob organizovati? Думам, že kultura u naših mestoch na dos visokim rovnju i treba ju išće dodopoljňovať, pretože keď nebudeme, ona bude padať, bude stagnirať. I my, ktorí sme na listini, gde pojedni sme tiži amatérie doma kultúry už dlho roky, ľubíme i špívať i tancovať. I domam, že to neobhodné porobiť u našim društve. U hevti drugih mestoch, Đurđov, Kocur, Kula, Verbaz je kulturno-umetnički društva. Mi máme jediný dom kultúry ruskim Keresture i školu, ktorý je odokle mnoho značenja. I domam, že to bar veľká prednosť našim decom, což je ukázalo i pred 2 rokami, keď posle dlhšieho času pozberani veľo deci z osnovnej školy i počali chodiť na tanec, na folklor. Dám, že to je neobhodné porobiť i u druhých segmentoch, či to špívanie, či to hranie, či recitovanie, že by všetci Rusnáci, všetci mali jakýsi čувство, prístup k tomu, že sme čas toho, či jednoho festivalu, či Doma kultúry, či nejakých druhých manifestácií.
Besedovali sme so mladými v tým istým studiu, ktorí často znajú povedať, že možno by trebalo hľadať i dajaký i novi formy prezentácií kultúry. Keľo vy to vidíte, že by na određeni spôsob možda moglo še porobiť? Skladam še i s ostim. Jedno od takih domanjih i predstavljanja, ktoré bude nas, kandidatov, ktorí sme na istini za ruski kerestur, že bi še možda bude povocnijeli vjazi s našim starim krajom, s Slovacku, s Ukrajinu, s Poljsku. Hodza i našo predstavniki kulturno-prosvitnih društva Doma kulturi na rižni manifestaciji učestvuju, ali može biti, že bi i to ti manifestacije ne boli ljem za učašnikoh, ali i za patračoh. Može biti, že bi bilo dosta interesantne, kad bi to bilo porozumenja među drugima članami Sovita nacionalnog ruskого, že bi i drugi patrači mogli pojezati na festivali i provaditi kulturne manifestacije. Keľo to ti komunikaciji i vi u njih učestvujete u rižnih drugih organizacijah u samim Valalje, keľo to ta komunikacija s Rusnacami, s inožemstva intenzivna, čim bi mogla biti moćna? Hej, intenzivna je i dosti bitna i neophodna, a tu bar bitne, že bi sme taki sposob pestovanja i taki sposob uzrimanja tej komunikaciji robili prek projektov. Na štěstě žažljem žada Evropa, že bi še pisali projekti i že bi še po projektu všetky manifestaciji dali do. Po vašem dumanju, máme mi u našoj zajednici dosť sposobení osoby, ktorí by to ti projekty trebali praviť? Ja думам, že ešte vše nie, že nie obchodne, že by še dve pojedni ľudia usavršovali i že by to robili i dopriniesli čomu še lepšomu. Nachodzíme še u javnej medijskej ustanovi. Ljubol bym kad bi sme bešedovali i o informovanju. Znači, jak vi globalno vidite informovanje po-ruski u našoj zajednici i to se može biti specifične vjazane za ruski krest. Zadovoljni som, jak mediji informuju i pisani elektronski. Думам, že dobre, že je odložené patrenje i na internetu, i za radio, i za televiziju, že máme mogućnosti patrić paletu, to je i mi, pripadniki drugih nacionalnih menšina, že majú titlovani teksti. To dobre. Veľa je z manifestatív, ktoré še zbúvajú a vy, jak ekipa, ne možete možda ani postarčiť všetko. No, to už nie do nás, ale dúfam, že i to neobchodné. A ešte jedna dosť bitná stvar, že by mediji trebali byť objektívni. Že by trebali byť objektívni i nadalje, že by še oni ponovili to 90 roky, ktorí boli skoro. Kjer думаете, že je može biti kritični u zmislu či dostatočno je konstatovanje i toho, co može biti neki negativni zjavenje u našoj zajednici? Či ono dostatočno prisutne u medijoh naših, či može biti... Pa ja dom, že hej, su objektivni i že našu mediji oblapjaju calu povrchnost i všetky segmenti, ktorí neobhodni i ktorí treba, že by Rusnaci znali. Je ešte jedna oblast, ktorá je interesantná, u ktorej vi na određeni spôsob i boli učašnik dok ste mali određeni funkciji u opštini Kula, a to uredove kasnovanje jazika i pisma. Keľo vam to ta oblast bliska i co ste zamerkovali možda u tej oblasti? Či dostatočno hasnujeme našo prava u tej oblasti? Nie, nažal Rusnaci nie hasnujú dostatočno, nevyhasnujú toto, co im država ponuka, co máme pravo i co by sme mohli. Dúfam, že jeden od problémov, ktorý toto, že lokálna samouprava nedosť dáva povahu tomu. U lokálnej samoupravy, u obštinskej upravi nie zaňatý prekladateľ, fachový prekladateľ, robí osoba, ktorá robí druhú robotu, do núždy prekladajú toto, co neobchodné. Dúfam, že to neobchodné, že by boli u súdu, u porcijnej ustanovi, že by to bolo u súpu, u obštinskej upravi, toho nie, to chýbi, nažaľ. Druhé sem poviem, že u našej Valalje zastaví vyložení našo, ktorí nám dávajú náš legitimitet, ljem na nacionalnom sovitu i na školi. Nie ani na mestnej kancelariji, ani na drugih javnih ustanovoch. Dúfam, že i to neobchodné. 17. januára, keď máme preslaviť Deň Rusnácoch, zastava nestojí v našej lokálnej samoupravi. Takže na toto dám, že by trebalo dať akcent i po tým pitanju še boriť za toto. Pýtal som še u tým zmyslu, že či môžu byť sami my Rusnáci svidomi, ktorí všetko našo právo u tej oblasti, či ich hasnujeme, napríklad u súdoch, u zapojených druhých ustanovoch? Nehasnujeme, pretože ľudia še lebo obávajú, lebo še boja od toho.
Nie som da kto má teraz po Švedsko vyrobenú legitimáciu po rusky. To skorej bolo mogućnosti i bolo naših ľudí, ktorí ich unapriamovali za toto, međutim zadnji často nie. Vi u svojej roboti dosť často stretáte sa práve so starými ľuďmi, ale na odrezený spôsob môžu byť drastičnejší. Vidíte, to osnovný problém v našej zajednici, problém nataliteta. Či tu na odrezený spôsob, jak da poviem, to nie je direktna ingerencija nacionalnog sovitu, ale na odrezený spôsob, či s nejakými aktivnostami môže zlepšať toto učestvovanie i tých dzecov, ktorí teľokeli ich máme u našej zajednici. A dom, že by mohli, veľo do tých starších osoby majú veľo iskustva, veľo toho prežili i neobchodné, že by oni prenošeli toto dobro i pozitívne na to mladý возраст, na to tí mladí deci, že by zo svoju starú špivánku, zo s tým, co už pomaly ešte zabúva, že by doplnili. Vospitovali u ruskim dahu. Ostalo nam ešte kuščičko menej jak 1 minut. Pri koncu zvyčajno zamodlíme naših osov, že by povedli predsedu maju, že by ľudia trebali hlasati práve za ich listinu. Naša listina jedinstvena je zajednická, máme istý interes, porihtani sme opravdať dovirije ľudí, ktorí budú za nás hlasať. My Rusnati 24 hodiny, medzi týma ľuďmi še rušame stalno. Baš bitno, že sme jedinstveni, že máme zajednický interes, že se znamo organizovať na prostoru Valala i u organizovanju, keď po pitanju treba privesti banku do Valalu i po pitanju, keď treba organizovať predavanje papriki, to baš pozitivne. A negativne toto najvažnije, že njet porozumenja za našu djeci u školi, gdje o zadnji čas vidimo, že pozamikani, pomenjani kljanki, pomenjani zamčki, že djeci ne možu še družiť, nemôžu baviť so sportom. To nie je dobré, znači musíme jedinstveni biti jedno. Ďakujem vám, že ste boli dneška večer u našem studiju. Početovani patrače, to bola listina pod nazvu za ruski kerestur Željko Kovač. Početovani patrače, teraz na šore listina pod nazvu Ja Rusnak. Predstavitelji tej listini tišu dneška večer u našem studiju. To profesor dr. Mihajlo Fejsa, vitajte u našem studiju. Ďakujem, dobrý večer i sláva Isusu Hristu. Naviki slava. Potom Sanja Tirkajlo. Hej, dobrý večer. Dobrý večer, vitajte u našem studiju. Ďakujem krásne. I Milomir Šajtoš, vitajte. Dobrý večer. Na samom počatku molim vas, že biste predstavili vašu listinu, odnosno povedli u čim je i specifičnost, jaka je struktura. Znači, listina škola Ja Rusnak, to skracena verzija Duhnovićovого i po ruske i u ruske varijante bi to bilo, že Ja Rusnak Bul, terasom i buzem. Ja še našel jedne ulohi koordinatora 8 nevladovih organizacijov, neprofitnih, co povedzme u istoriji ruske nacionalne zajednici nje bilo. Mi faktično nje listina jedne grupaciji, mi faktično listina 8 grupacijov. Tu še nahodza Đura Kiš za Šidu, tu še nahodzi povedzme Dragen Koljesar z Bačincov, tu še nahodzi Fondacija Besermenji za Sremske Mitrovici, tu še nahodza za Novo Sadu Ruski kulturni centar, Matka Rusnacov Novo Sadu, tu še nahodzi Moje kulturne prosvetne društvo DOK, tu etno klub Odnjate od Zabuca i Ruska Matka. Máme transferzalu, znači od Šida po Kerestur i to u duhu oca doktora Havila Kostelnika, že Bačko-Srimska listina mogla bi še volati u podnaslovu. Ktori to konkretno ljude na te listini? To ti konkretno ljude to. Julijan Kovač za Šidu, on hviljkovo u Londonu, kje bi bil direktni link, ta bi še javil. Milomir Šajtoš, tu prisutni IT menadžer z Novo Sadu, Nataša Makaj Mudroh, fahovi vospitač za Srimske kamenici, Mihajlo Fejsa, jak univerzitetski profesor, prekladatelj i tako dalje, Đura Papuga, mašinski inženjer z ruskog kerestura, Sanja Tirkajlo tu prisutna, prekladateljka za Šidu, Miroslav Besermenji, doktor veterinarske medicini za Srimske Mitrovici, Aleksandar Čovs, inženjer elektroniki, projektant za Novo Sadu, Monika Hardi, referent kulturnih aktivnosti za Skocura, Zdravko Besermenji, mehaničar motornih prevozkov za Skocura, Vladimir Bučko, diplomovani mašinski inženjer za Skuli, Marija Doroški, bibliotekar u ruskim keresture, Vladimir Đunja, penzioner za Zbačincov, Bogdan Rac, vaš kolega, novinar, inšak i sudski tolmač, Marija Hornjak, poljoprivredni tehničar, Mihajl Hološnjaj, svjaščenik, to je inšak jedina listina, ktorá je svjaščenika, Marina Đuđar, master profesor ruskog jazika i literaturi, včera upisala doktorantski studiji,
Zdenko Lazor, perši master na katedri za ruski jazik i literaturu, profesor Zbikić Dola, i Senka Mučenski, profesor klasne nastavi z Uskocura, ali robi u jednej školi z Novo Sadu. To bi bila to otpliki osobna kartočka naše listini, a od tezog najpove koleginja Sanja. Znamo, že postoja praktično 4 oblasti, u ktorých nacionalni sovjeti imaju ingerenciji. Ktori to osnovni problemi, ktorí ste identifikovali u našej zajednici u tih 4 oblastov, ktorí domace Rišovac ljudi z vaše listine? Všetky stanoviska z tej našej listiny ja Rusnak, na prijameni, hej, na očuvanje i razvivanje ruskosti i šitskoho ruskoho i zasnovane na šledujucih faktoh, že Rusini, abo Rusnaci, abo Lemki, jedinstveni, autohtoni narod i že to oni niči njesu betnost, ali že sme jedinstveni. I tiž tak, že naš jazik ruski, rusinski, abo lemkovski, hej, že jedinstveni jazik i že nje može biti ničiji dijalekt. Herto, na co mi najvecej davame akcent, to su otrudzovanje zoz, jak mi utorime, zo starim krajom. Znači, povjazovanje zoz naša katedra, na sam predzej za ruski jazik i literaturu na im sadze, že bi vecej se otrudzovala zoz katedrami, zašto bi učuje ruski jazik u njezem u Prešove, u Mađarske, tamo u Segedinu, hej. Već i njeljem u Evropi, ali i u Zjedinjenim američkih državah i širše. Takže, hevto, na co mi, bo znamy, že Nacionalni sovjet jak nie polityczne celo, ale Nacionalni sovjet jak celo, ktoré še namaha i ktoré bi mušalo še namahati, že bi začuvalo toto ruske i ruskost. Takže i mi pri našej listini še namahame, že bi sme nasamprez našo dzeci učali po ruski, že bi dzeci mali našu ľudze svidomost, že bi mali svidomost co Rusnaci, že oni to i že bi svoj jazik učeli i to od počatku, znači od preškolskog uzrostu i kasnejše. Tiž tak, hevto co baš bitne i co dumame, že je važne, že bi še každi dinar, ktorý še dobije pri Nacionalnom sovjetu, prave tak i utrošal na to sposob, znači za vyučovanje ruskog jaziku, ruskosti i širenje tej svidomosci, u stvari to mi. Bo znači, že nas malo teraz u Srbiji, u našoj državi nas malo i mi bi trebali, že bi sme se povjazovali s drugima, hej, s našimi ljudmi, ktorí žijú u starim kraju. Tiž tak, stimulovaci, videvateljni i drugi, to ti umetnički roboti, hej, naših ľudzov by mi zname, že všetky naši Rusnaci píšu. To je troška karakterističné za našich Rusnacov. Všetky píšu, hej, kreativni su, robia da su stimulovac i potpomognu s ľudzom, že bi i sam prezdumam na našu ustanovu Ruske slovo, hej, ktoré by vydalo i drukovalo vydanja širše i mladih uključilo do toho na ruskim jaziku, normalno, jak i po teraz, ale i jakiši kapitalni i veliki džila, hej, ktorí bitni za istoriju našoho naroda. Takže ne bude každý Rusnak, jak po teraz, co má každý svoju istoriju, ali že by sme mali jednu, že by to vošlo i do udžbeníkov i že by še to vyučovalo u školoch. Evo to, co tiž bitno, to, že by to ti všetky naši festivali, ktorí máme u nas tu u Vojvodini, že by mali odrezeni kriterijumi. Znači, že njeljem pozberame što to pođeme tancovac, abo pođeme na daki festival, že bi boli daki kriterijumi, čiše može činje, kto tu najsposobnejši, kto tu najljepše dava i že bi prosto mali jedan kriterijum i mali bi sme vecka i kvalitet tih naših festivalov. Tiž, što tika sportu, a znamo, že máme značnih sportistov, Rusnacov, slava Bohu, teraz už u statnjem čaše, takže bi sme potrimali i dalje to tej sportsko-rekreativni baviska Jaša Bakov i normalno uključiti i dajaki novi. To vam tak ukratke, hej, to ti naši tezi, očim mi i na co davame akcent na našoj listini. Šajte, još vaša koleginja prešla prestoti meni većinu tih oblastov, za ktorí nacionalni sovjeti imaju ingerencije i vam po jakošik už rokami najbližša kultura i potim, že se direktnije učašnjiga i potim, že maci odrezani funkciji, ktorí značni pri Rusnacov vjazani za kulturu. Či može bude dati se, može bude tako zbađe elaborirati prave kulturu, či može bude išće da jedni segmenti?
Skladam še z ostim, to se teraz prawie horeli. Normalno, że kultura, jazyk, obrazowanie to fundamenti na ktorých się bazuje jeden nacionalni identitet. Nažalj, všetko vezme, že v ostatních deskeľo rokoch tot ruski nacionalni identitet się devalvuje, nie powiem i devastuje. Takže naša listina bardzo veľkú úvahu poklada práve na premenky, ktorí privedú do novej haby vrednovanja i zdobutkoh u kulturi, i u pestovanju jazika, i u pestovanju samoho obrazovanja. Ja bi še teraz nie zatrimoval teľo veľo na kulturi, veľo slova to už povedzene, že by še nie povtorjoval, ale fakt naiste, že to, co mi musimy všetci jedno porobiť, a rozumieš, že i naša listina to bude robiť, to, že nedostatočno praviť nejakým tribini, vyslikovače za televiziju, za novini, ali fakt, že musi vojsť do samej osnovi ruskoho jestva, a to familija. Bo keď u familiji sami rodiči daju osnovni unapriamenja svojim dzecom, već všetko dalje bude veľo ljehčejše. Co z osnim chcem povesti? Ja, nažalj, mal taki prikladi, že som videl, že otec Rusnak, maca Ruskinja, a zdec mi bešeduju po srpski. I to nas privodzi do toho, že tracíme školjaroh po ruski, že máme problemi, bo toto, co mi dneška robíme, rezultati toho še obača odaskeljo roki. Ali već už bojim se, že bi nie bilo pozno, že bi sme vypravljali te pojedne stvari. Panie Fejsa, kolega vam prave dal dobri šlagvort, a vam šelijak, že najbližša oblast obrazovanja, poneže prepodavace na univerzitetu. I velje už konstatovali u tim istim studiju i njeraz, že nam može biti prave oblast obrazovanja u tej oblasti najveći problemi. Včera u kampanji što nam je nahnjivalo, što sam govorila, že isti to, da ne ista osoba, ktorá vodzela odbor za obrazovanje, pa teraz znova što se kandidovati na iste mesto. Zošćem ona še dokazala, jednom u Đurđeve jednostavno završene odziljenje. Pan Milomir Šajtoš dobre počal, že od familiji muši. Dzecočko še u peršej klasi ne upisuje same, upisuje rodičom muši biti stvarna svidomost. Keď vi mediji non stop pripovedate, že ani chyba, či sme Rusnaci, či sme Ukrajinci, Rusini smuška Ukrajinci, Rusini smuška bez smuška Ukrajini, Rusini Ukrajinci, už ljudi ne znaju co, i već kad priđe, že tak to poveže ljude vi pri sebe, i već drugi normalni Rusnaci povede, to ti šeljem vadza, ne budem ja s njima nič, Ukrajinci ne budu garantovano, pojdu do Serboh. Put zemlje ščešće, budu zmeni hodzini, i tu vaša običateljnost medijog ohromna i velika. Bo vi uplivujete na rodičov, ktorý še dzecom to dalje. Naša listina bar zvozi rahunka o nasam pred cerkvi. Zato mam jedino svjašćenika nalasušujem i nje beše duješe, co kampanja bula po ruskim suma sumarom, teraz od vame šaci budemo u peršem odzeljenju u sedmeru, budemo šestero, pecero. To še robi nakaziše dzecočko kresi. I Grekokatolička cerkva treba že bi mala jednu evidenciju, Nacionalni sovjet treba sa svojim odborom za obrazovanje, treba uvesti odbor za viru. Že bi še praveli spiski i praveli dzecku 2 roki, rodičov zvolovac, prešvečovac su tedi, daj ho do predškolskoho, že bi išlo tam, do Jašeljkog. Kjer ono už ma svoje dzeci srpski bulo s njima pretim. Či nije čekace, može bude ohabe svoje pajtaši predne razruskog ziljenja. To jednostavno zberanje klaskog posle kračuna, po kračunje. I toto mi je dopuštime i mi rušime od startu, a osnova, fundament tvardi, mocni, ma bud jasna svidomost. Čuvanje identiteta. I zato ne možemo povedati, všetko nam jedno, čiže penjež nacionalnom sovitu ruca do studnji, kjer še behaju go jakišnim Rusinom, Ukrajincom, a to nacionalni sovjet placi. Spomnili ste na određeni sposob už nas, mediji, znači medijni hiži,
Keljo, vi generalno i vam to na određeni spôsob blízke, Keljo se generalno zadovoljni z informovanjem o ruskej nacionalnej zajednici, či vidíte, že tu treba premeniť nejaký A znate, ja generalno, ще можна здаjaku za uvahu, hej. Ще можна za uvahu, ali думам, že bi akcent trebalo bud na mladih. Mi tu tižu naši programi napisali, že to ti programi by netrebali bud zljem za tých starších, ali ja pricahnu z mladih bud prosto in, jak še to nješka autori. Ali ja še mušim vrátiť na toto pitanje svidomosti jazika. To všetky dávajú príklad Đurđova. Neľam to u Đurđove. My máme napríklad, ja zo Srimu prichodzim i znam jaký stan u Srimskej Mitrovici. Znači, jak oni tam utorja, my máme svidomo, že sme Rusnaci, ali ne bešedujeme po ruski. Kto tu teraz odvičateljni, co teraz porobiť? Znači, všetky še musíme uključiť, majú dzeku i oni bi chceli učiť po ruski, ali nie uča, rozumíte? Znači, treba coška porobiť konkrétne. My už máme nejaké konkrétne ideje, jak by še to porobilo. I jak by še naše djeci tamo u Mitrovici, okrem tej svidomosci, hej, praktično vyjašnjovali i praktično boli Rusnaci. Ljubim kratko, keľo máme času ešte, že by sme možno byť i bešedovali i o tým, keľo mi vopšte Rusnáci hasnujú i to ti prava, bo ne bešedovali sme o tej oblasti uriadovo hasnovanje jazika i pisma. Keľo mi sami hasnujeme svoje prava, to ti co nam dati? Mi naspravdi, ja mam šesa i často obihozim to ti državi drugi, gdje Rusnaci žiju. Ja odvičateljno tvrdzim, že mi Rusnaci u Srbiji máme najvekši možljivi prava, ktorý nam država dava. Nažalj, mi sami to ti prava odrucujeme, mi sami to ti prava njehasnujeme, a ne možeme občekovati, že keď nam država daco dala, že nas bude honje, že bi mi našo prava hasnovali. Takže jedna od inicijativoh našej listini prave i toto, že bi še prava, ktorý máme, nie znižovali, ale že by še hasnovali u polnim obsjahu, ktorý máme. Prave nas pozorjali, že nam ostala ešte jedna minuta. Co to ključne pred se vidu mace, že bi trebali glasače na 26. oktobra glasati sprave za vašu listinu? Naša listina najširša i najširša. Повлияме патрачо, že bi dobro rozdumali na эту неделю, ще врацaju годzinki. To je bavisko s časom. Ali, kad ne budu glasati za našu štverku listinu, eventualno za mladih šesticu, to i čas še vraci nazad. Ostanju isti ljudze. Mi faktično ani ne davame glasačom inšaki vibor. Tu i Ruskini, i Rusnaci, i rekotoliki, i fahovci, i nekompromitovani, i ktori što do teraz dokazali u svojim fahu. Nas davame še na šednju, na bavisko, ktoré še teraz pasuje, rozbivanje listino, ktoré še posle zjedinja. Mi faktično rakujeme na njerozsypovanje glasov i na Dontovu sistemu. Ďakujem vám, že ste prišli dneška večer do našeho studija. Početovani patrače, bola to listina pod názvu Ja Rusnak. Početovani patrače, jak se mali nahodu i vidzi, teraz našore listina pod nazvu Vjedno za Rusnacoh Slavko Rac. Z nami dneška večer u studiju prave pan Slavko Rac, vitajte u našem studiju, i pan Dejan Zahorjanski. Vitajte u našem studiju. Na samom počatku, už jak i všetky drugi predstavitelje drugih listinoh, modlim i vas, že bi se na počatku predstavili vašu listinu, jej strukturu, jej specifičnosť a potom i ľudzoch, ktorí ju predstavljaju. Listina Vjedno za Rusnacoh oblapja Rusnacoh, ktorí zo všetkých našich naseljenih mestov, kde Rusnaci žiju. Meni veci to tých, ktorí učestvovali v doterašnji roboti Nacionalnog sovitu pre jedan kontinuitet i novi ľudze, ktorí zo svoju dzeku i zo svojim doterašnjim zakladanjem zaslužili, že bi učestvovali u roboti Nacionalnog sovitu. Думам, že možeme rušiť so menami. Ja, jak nositelj listine, doterašnji predsjedatelj Nacionalnog sovitu, Miron Sabadoš, diplomirani elektrotehničar zo Đurđova, moj zamenik po teraz. Nataša Rehakova, ona chvíľková studentka, chybí jej ostatní ispit, diplomský, bude diplomirani politikolog, pani Matka Zberkasova. Jevgen Mudri, penzioner z Novog Sadu, doterašnji predsjedatelj izvršnog organa u Nacionalnom sovitu. Mikola Gubaš, penzioner u Kocure, dlhoročni kulturni robotnik.
Nada Lenjerova, laboratorni tehničar v Vrbasu, doterašnji predsjedatelj KUD-u Karpati. Dejan Zahorjanski, likar z Vrbasu, aktuelni predsjedatelj KUD-u Karpati z Vrbasu. Dejan Bobalj, diplomirani inženjer poljoprivrede z Uzbikić Dolu, dlugoročni sekretar mestne zajednice u Uzbikić Dolu i kulturni robotnik. Leona Vislavski, penzioner Hviljkova z Đurđova, inša aktivna i u društvenim i političnim životu i u pokrajini i širše. Mihajlo Budinski, privatni podnimatelj z Skocura, dlugoročni aktivista u kulturi i naš špivač. Zoran Berežni, diplomovani pravnik za Srimske Mitrovici, za Srimu. Tatjana Dunaš, diplomirana industrijna menadžerka z Novog Rahova in čak zamenjik direktora Doma kulturi u Bački Topolji. Julija Delinski, elektrotehničar s Petrovaradinu, dlugoročni naš donator šitskim našim kulturno-umetnickim zbovanjem. Jaroslav Kovač, mašinski inženjer z Skuli, človek, ktorý je uključený teraz u roboti kulturno-umetničkog društva Gavor Kostelnik z Skuli. Slavica Kočiš, ekonomistka z Novog Sadu, Hviljkova zanjata u televiziji Vojvodini. Joakim Striber, naukovi vyhľadovač z Beogradu, kjer Turci ho poznajú jak dlhoročného tancoša, inšak je profesor fiziky i doktor naukoh. Vladimir Kovač, penzioner zo Žablja, inšak profesor skorejší. Jelena Salak, profesor klasne nastave z Đurđova, dlhoročni aktivista u KUD-u Taras Ševčenko. To vaša listina. Vaše položenje na određeni sposob specifične na tih vyberankov, pretože vy iščevše aktuálny predsjedatelj terašnjého nacionalného sovitu. I dom, že by bolo dobre, že by sme, tak jak sme postavili pitanje i všetkým druhým našim sobešedníkom, že by sme vyanalizovali to tie 4 oblasti, za ktoré nacionalni soviti majú kompetenciji, co po vašem domanju porobene, co dobre porobene, a co toto, co može biti neporobene, pre rižni pričini i co bi trebalo u nastupnim periodze rišovati jak problemi. Jedna od glavnih pričina, kad smo se ponovo pozbirali i kandidovali za sljedući mandat, i to, že velje stvari nije dokončenje. Da, se može biti subjektivni pričini, ali velika stvar u objektivnih pričinah. Povedzme, pred 2 rokami smo započali jednu veliku akciju, že bi sme zbudovali u Novim Sadze dom za ruskih školjarov i ruski kulturni centar. Jedan novi objekt sučasni, ktorý by koštao oko 700.000 evra, pokrajina nas potrimala pred 2 rokami, međutim u našoj ruskoj zajednici nje postojao konsenzus kolo toho, že bi se to zakončelo i teraz privodzime to koncu, da nje štrajkuju advokati i notari, ktorí prežali robotu, to bi tih njoh už bilo i potpisane, ali povedzme, že to stvar privezena u koncu. Majetkovo pravni odnošenja, teraz nam ostava dalje, že bi sme tot projekt nastavili. Nazdamše, že ešte 2 roky uzem pokrajinski poslanik i že privezem tot projekt po tamanj, že ho nehodno dalje zastanovic. Stvari, ktoré sme rozpočali, to isto bilo potpisovanje 2 međuregionalnih sporazumenja pomedzi Zakarpatije i pomedzi Prešovski kraj u Slovackij. To naš kraj, z ktorých mi priseljeli. I bez tih kontaktov, ali mušim naglašiti, bez tih urjadovih kontaktov, njet našoho opstanku na tih prostorah. Urjadovo, pretože po perši raz u tih dokumentov še Rusnaci spomenjaju decidno z slovom Rusnaci i tu u Vojvodini, i na Zakarpatju, i u Prešovskim kraju, co nam otvera možljivost sotrudnictva i školjarov, i naših kulturno-umetnickih društvoh, i informativnih hižoh, i institucijoh, co po teraz nje bila praksa, šinski po teraz mali osobni kontakti, lični poznanstva, i to nje mož poveš, že to bila dejaka perspektiva. Dok dah to bolo aktivni, dotle to ti kontakti isnovali, a mi robíme, i 4 roky sme robili na tim, že bi šitsko vošlo do urjadovih koljajov i že bi posle, hoć da to i prize posle nas, mali jednu prijehtanu situaciju materiju. U oblasti kulturi vidjeli ste, že sme za 4 roky udalo še nam šitski manifestaciji otrimac, začuvac, na određeni sposob vyprofilovac i znaše točno, že kedy penježi šljiť za to ti manifestaciji. Veljka stvar, na ktorý ja vše insistoval, a to ostorožne trošenje ruskого penježa. Ruski penjež, ktorý nam država prešljidzuje po automatizmu, potroši zna každe. No vam nje treba tu veljka umetnost, ziduše ta še podzeljata, ali či posle toho daco ostanje.
Posle nas možemo povedať, že ostane. Zbudovali sme, to jest adaptirali sme prostor za vodu za kulturu u Voľďanských Rusnácoch, to vrednosti 30.000 евра. Teraz na koncu toho mandata ohabíme 35.000 евра za rješovanje tirvacого zmescenja Šedziska nacionalnog sovitu, za ktorý думам, že bi trebalo, že bi bol u ruskim keresture. I ostalo išće dokončiti, znači to ti 30.000 евра, co sme dali za kupovanje kvartelja u Novim Sadze, že bi še zbudovao tot ruski dom i ruski kulturni centar. To blisko 95.000 евра, ktorý treba znati cenic, a nič me druge nije oščerbeli. Znači, šitski manifestaciji bili vyprovadzeni, veljno stipendiji sme podzeljeli i nazdam še, že to budze dobro o tim rozdumane. Ja bi barzne ljubio, že bi posle nas dahto prišao komu, jak da napojem, že otprilike tak, že keby ste položili kozu da vam čuva kapustu. I vediše tak kandiduju na terašnjih Viberankoh, a думам, že nije ljehko zvonka vypatra, že to ljehko, ali kad šelapice do tej roboti mnje trebalo dobri rok. Evo vi, jak i vas sam našlizal, ali verci mi, že dobri rok bi trebalo dok sam došao do materiji, dok sam došao do problematiki i do naših zloženih nacionalnih odnošenja. Trudil sam se, že bi sme pozazberovali každého Rusnáka, gdje god daje, i da očuvame to tu našu harstočku, a da še nijak ne zidíme. Próbujeme jeszcze od zupełnie specyficznych problemów u każdej oblasti, za której nacjonalni sovjeti mają ingerencję, ale po logiki znam, panie Zahorjanski, że wam może być najbliższa kultura, ponieważ jeste i predsjedatelj Karpatov u Verbaše, ale všelijak možete beše dolazi od drugih oblasti, ktorí za vas važni. Zekujem. Ja bih stel poveć, že Totalistina i jeho nositelj ukazal konkretno na Đilu u svojim mandatu, že jak treba robiti, i ja prepoznal u tim jednu dobru drahu, ktorá dáva možljivost amaterizmu u naših šitskih valaloh i mesto gdje žiju Rusnaci i gdje robija dejaki društva gdje še oni zberaju, da možu da daco porobija, da budu domašnji dejake veljke manifestaciji za Rusnakov u tim valalje to bar zveljke, i da daco svoje co oni možu ukazati, porobiti, da i prikažu. Takže potim dumam, že zo zboku jak predsjedatelja Karpatov i toho, co mam u direktnej roboti da kulturu, da povem, i za amaterizmom da obačim, že veljka pomoć i že to bares dobre koncepcija, da šitski dobivaju i šitski možu da robija, ljem da še co hvari daco ostanje posle toho, znači da je kvalitet i daco čoho še ne budeme hanjbit, co možeme živno žemstvu ukazati. Takže думам, že to dobra stvar i preto sme i, tak da povem, potrimali takvu jednu listinu i šitsko toto co porobene u tim, a veljo zrobene, zbog Karpatov, znace, od samoho budinku pa do poveme veljke manifestacije, jak co smotra horog, ze omožljivene hoć take jake, ali redovne finansovanje, da nje zaviši željem od lokalnej samoupravi, która premenljiva, abo od konkursa, že či dobiješ, či dostanješ, či ne dostanješ. Takže potim думам, že sme na dobrej drahi. Možem povedať, že u Verbaša taka situacija, že Rusnaci vjedno robija z Ukrajincami, mi jedinstvene društvo po tim, že sme še nje rozbili, počitujeme jednih i drugih, jak da povem, mi jak Rusnaci priznati jak Rusnaci i tak še i čustvujeme. Co še toho dotika, думам, že sme primer i za velji drugih društva u drugih valaloh, ponajže recimo u da jednim valalju u opštini Verbas máme situaciju, že máme 3 društva, 3 listini i tak dalje, i думам, že sme ostali vjedno i že to dobra robota i že sme šitski Rusnaci na hromadi i že to da materizam i to co mi možeme ukazati i ponuknuti, to ta listina može da predluži dalje i obecuje nam neku budućnost. Bešedovali sme šťastí, jeden i drugi se bešedovali i o kulturi i o obrazovanju, ali je jeszcze dva oblasti za ktoré nacionalni sovjeti nad ktorima maju ingerencije. Jedna od tih oblasti to všelijaki informovanje. Jak vidite situaciju u informovanju po ruski, nachodzime še u javnej medijskej ustanovi
І ти ж так, як візиться і область урядового хаснування язика і письма, і чи ми генерально, як руснаці, достаточно хаснуємо своє право? Ja rušim od toho ostatnje, co se povedali. Nie hasnujeme. I ja obaču, že pri Rusnácoch postoja odrezena až i haňba, že by še ozval po rusky. Znači, musíme robiť s tým, že by Rusnak še čustvoval hordo, keď beše duje po rusky. Dvome Rusnáci beše duju i príde jeden, treci z boku, my tako i obracame na serbski. No, že to nie slučaj pri drugih nacionalnih zajednicah. Ali gdje bi ja ljubil naglašiti teraz toto, co musíme u sljedećem periodu zrobiť. To naša najmenší, naši djeci. Oni majú 4, 5 i 6 roky u predškolskim возрасту, keď na njih musíme dati okremni akcent. Tedy ľahko upіваjú jazyk, tedy ľahko učia po rusky i думам, že toto bude prioritet, akcent u sljedećem mandatu, že budeme robiť so djeťmi zo predškolskog obrazovanja. To znači, že bi še jedna prevozka musela kupiti za Srim, ktorá by oblapela djeci od Bačincov pa po Vikić dol. Znači, jedan vospitačka, ktorá by pozazberovala djeci u popularnjovih vozinoh, vykladala im pre grobotnjog, pre toho, i že bi sme začuvali ruski jazik pri malih djecov, bo mi već posle djeci stracime zacali ih posle život z ruskej zajednici, keď ne znaju bešedovac po ruski. Znači, to bude okremni akcent na toto. Co še dotika išće dalje urjadovog osnovanja jazika i pisma, na tim budeme sigurno insistovati i to nam zakon dava možljivosti, ali co važno, že u lokalnih samoupravah sme prepoznati i toto toška rob pred veljoj rokami, že nam urjadovi jazik i pismo až u 6 opštinoh, to kapital, ktorý nešmeme vypúšťať zo zrukoh i na njim treba insistovať, bo tu prihodzi posle toho i sredstva i finansiji, že bi ruska zajednica mogla na tim dalje insistovať. Ja bih vas zažem vracao možda i na mediji, že bi sme nezaobišli i to temu. Mediji, môžem povedať, že máme vyprovadzeni, môžeme še pohvaliť s Rutem Presom, ktorý naš drugi nacionalni zajednici, povedzme u Vojvodini, nemajú, zato ažurne nacionalni sovjet to pomáha i prepoznal, jak od prava stvar, ali obačal som, že na čim treba da robíme. Teraz, keď vyšla anketa u ruskim slove, že co nacionalni sovjet treba, že bi porobil u sljedućem mandatu, velji ljudi ne boli upoznati, že 90% od tih stvarov mi už robíme i mi už na tim velji stvari i zakončeli. Znači, mediji muša, bez ohľadu, že to da komu vypatra, lebo nie promocija nacionalnom sovjetu, ali muša upoznat rusku zajednicu, že co nacionalni sovjet robi, ktorý jeho ingerenciji. Verce mi, že nie všetko jedno, kto bude voziť rusku zajednicu. Máme situáciu u Keresturskej školi, že nová direktorka pozamykala prostory, premenila zámčky, nepúšči djeci do sportskih sali. Znači, atletika za storoše tak cešime, karatisti, ktorí teľom medalji priniesli, stonotenisere, nješka na draže, len preto, že ktoška nema sluha i nema porozumenja. To znači, že musíme bar zmerkovať, z ktorých ľudzoch, gdje postavljame, že bi ruska zajednica už taka veľjo zmenšana u odnosu, jaki sme skori boli, nie stracila išće. Rusnaci muša zazberovac šitskih, ktorí žadaju buď Rusnaci. Bez ohľadu na našo partijni opredzeljenja, bez ohľadu na našo opciji u ruskej zajednici, keď će ktoška vyjašnjal, jak od Rusnak po popisu, i keď će upisal na okremni vyberankovi spisak, jak od Rusnak, on naš. I mi ho musíme prenajsť i musíme ho prituljiť do zajednici, od drugih nemamo. Znači, to, co... Ostala nam praktično ještě jedna minuta i zvyčajno u tej minuti zamodlíme všetkých predstaviteľov listinov, že by povedli toto, co domaju, že najvažnejšie, preco by vyberače trebali hlasati za ih listinu. Pa ja možem to kratko, možem Dejan, evo. Evo ja možem povesti, že vizija ta listina ma viziju za budućnost i konkretno i za mladež, to recimo budovanje toho domu za školjarov, ktorý by pomohnul veľjo našim djecom, ktorí prihodza na studij, na školovanje zozvalalo, da maju zmesenje dajake i da povem da maju otkalj rušic. Velika pomoć i familiji takim otkalj prihodza, a i im u studijoh. Djecom musíme všetkým dať jednakú šansu, hoď boli takového materiálneho stanu, alebo takového. Evo, apeloval bym na hlasačoch, naj vidu, naj dobro študirajú, ale evo, modlim od njih hlasi, že by sme zakončili toto, co započate. Ďakujem vám, že ste prišli dneško večer do našho studija. Počitovani patrače, bola to listina Viedno za Rusnacoch, Slavko Rac.